Assalamu alaikum musidɓe daroɓe fulɓe TV min salmini on hande kadi anni on addangol on ko feƴƴi e meeting mo anduɗa barano jindude yewtudugo yimɓe ɓen e remoɓe dargol caɗele ko ɓe wondi dargol kadi golle ko golli e nder leydi ndi ko waɗata hitande o joni noon min hewtani on ñaani mi wolanno on ɓe wata addande on fof kono yeru ko min heeɓi wo mi wawa on addande andon fulɓe TV kadi no wondi e to middi farmers store ma meet the people so joni noon min addanay on meeting waɗɗo jooben ɗum ko ñaani jokke men tan daran kon ɗum feƴƴi ɗon. Assalamu alaikum be jama kondon le kar faale ko bismillah ñim bengoto bala ñoo def dara comme niñ ko baaxoo di def rek yannim be ko kondin kala kon dalta kala ñamen dorom dinañ o imam yi def bi Seydou Dem imam ñu ñëw ñaanal borom mi الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم أنت أول فليس قبلك شيء وأنت آخر فليس بعدك شيء وأنت ظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مثال من مستفيد على دي أرم برو Your Excellency President Adama Barrow kay kontom مثال من delegation of min delegation of embassy local albe kontom مثال من chief perba C4 perba kay kontom Alaji Sa Chairman Alhaji Sa Chairman kay kontom Councilor Ibrahim Ndaw Ndawen Councilor Ibrahim Ndaw Ndawen kay kontom alkali ji di fof ani alkalo be elmanu ji di fof almamoro be misal mini Alhaji Fode Mamadou Touré Rawdatul Majalis Alhaji Fode Mamadou Touré ga kontom misal mini Imam Ted Haw Moustapha Diallo Imam Seydou Imam Moustapha Diallo ga kontom kanko e délégation mo ardo e sofri Islamic Council fof ani ka surtout Islamic Council be min e talibaji ɗi ñaani fof ceɗɗo pullo jolfo jakanke men be ñaani a fulamandi ka surwa jakanke jahanka talibe eliman talibol almamol ɓe jangani baro kamilaji ɗiɗi e kamil fulaji ɗi ɓesde mbaro jam yasin fotti wan yasino ko ñantannan min kilin ɓe mbaɗi ɗum duwa e duwa kay allah ɓeydanamo jaam fo Allah sala kayra ka waɗa e leydi he dejere ten kum sabande banko kam e yaajele ani jiwa e sutura ani suduro allah acca gambe e junngo makko Allah e gambe fi bulo kono ha ɓooya fay me inchallahu taala inchallahu taala talibaji ɗi noon talibol ɗum ɓe mbi ko ɓe jiɗi ballal deftande marola karanta karantaba duɗal karambula daara ko dara ɓe tinaka koy ba karam gade gammi ko sukaɓe tato goni ɗo ako gambe dar man be jam suka goto no ƴetta ha to dow ako dindinde yo skandi saldo goto ha ɗo do yo kete makko nango goɗɗo lees do be duma woni wonɓe ɓe he daara ako wonde men be dara ɓe tinani koye maɓɓe he hande hay ɓe ngala ballal to mam de mari sodo ɓe daranaka ke moy ɓe jiɗi ballal adi sunata de maro la de ñaga bantan woot nyanga bantam won ndungu heɓaki ɗo hikka ako ñinan sama mam kadi je guerte ɓendani ako tiol mam mo gawri ɓendani yol mam mo masara ɓendani rewɓe jooɓe e rewɓe jooɓe tuglor konngol goto rek rewɓe jooɓe tuglor oɓe mbi yoɓe wokke machine gunowo e machine cottowo ko Sénégal ɓe mojjeyta ɓe guneta ɓe jiɗi ballal ko sukaɓe tokoso imin jogui ndungu e ceeɗu ko Sénégal ɓe guneta ɓe gala machine gunowo rewɓe jooɓe tukurol nammi no jiiɗi walla e machine gunowo e machine cottowo sukaɓe men ɓe tampi jamma e ñalawma koye ngol lawol tan ɓe goni ndungu e ceeɗu nagena ɓuuri nagena ɓuuɓi eyo baro yo Allah accu gande e maɗa yo Allah hokkuma gande yo Allah ɓumnanma ya barke Allah barke sal fatiha allahumma bare ala salatu ala nabi ni yebnan julli ci yonent bi allahumma salli ala sayyidina wa sallim allahumma salli ala sayyidina wa sallim allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa mawlana muhammad wa sallam tasliman kaseera jërëjëf imam
léegi ki ñoo aussi mooy alkaali dëkk bi di alkaali Omar Deme bu Njóobeen mu ñëw bismillah gan yi si dëkkam. alkaali Omar Deme Njóobeen sina lu tamal jaajam. ana alkaali. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. alkaali ko bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. mi salmini on. akay jamaɓe ɓanɗon kadi mi juurima on. aduna mo ɓe dimbara fanan. mi bismima alkaliji ɗi fof. nga alkaalo ɓe bisimilla jam. saame e ñaani. saame ni ñaani. mi bismima alkaliji ɗi alhaji Darame. alkaalo la alkaalo ŋeo fanan bisimilla jam men malaji Darame ɗi. mi bismima njatigi amen boss amen chef Père Ba. nga boss nal ba jallima nga fana bisimilla chef o Père Ba. Mam Demba Diallo chef Sami. bisimilla Demba Diallo Sami chef o. min Ablaye Diallo Njoben. akwati Ablaye Diallo Njoben. o wi président Barrow bisimilla e Njoben. aka foye yo excellent président Barrow e bisimilla Njoben jam. Oumar Deme Njoben Tukulor o wi bisimilla Barrow e Njoben ñaani. Njoben akaye bisimilla jam yo excellence. min beltima Barrow. te woda yo excellence. mi bisimilla kadi jargaji ɗi fof jargaji ñanga bantan wo jargaji nayyi ɗi. alkalol mel ɓe mi jangata ko ñanga bantan yeɓe fana bisimilla. saabu sa yi ɓengo ɓurini weliri. ako ñaje ɓe o duɗata nga diyata. ndeɓe mbi nde Barrow ina ara. kabrina kalam tawe ko Barrow bina jalli. kolte nayyi ɓe gokki kam nayyi nenentena. nani yole diyala. ɗum fof ko saabu nde Barrow ɓe gokkiri kam ɗum. wodi tenkannamanke Barrow sababu ranɓe woni he yidde Barrow. aɗin ka lafi président Barrow. te mi sikki ɗum hundi he guite meɗen enen fof. aɗum gamiran ɓe ñamoje ñaɗa janne. ɗiɗo nayyi ɗi gona kasara. ñisol kon fawde kasarate de. bisimilla maɓɓe. woto an bisimilla. bisimilla musidɓe men Sénégal naɓe fof kadi ina ɗo. waɗi Sénégal men mbiɗen ye fana bisimilla jam. ɓe fof bisimilla maɓɓe. ngal ɓe bisimilla jam. yo hande joni si tawi min jewtaten seeɗa tan min jigui hen yewtu abbade hen joni seeɗa. akon nafnafuma ndi naftoro kaccala jam. neɗɗo si liggima wimbo jarama. akon ndin moyo dow koɗa faye nimbala. Barrow liggima. yo excellence président Barrow ay dow kore. min beltanima mbo. se woɗela kola. kadi o yii ko o weltana ko par ce que o yii jama o. bari gamanade fana won sewdala ko men na ha jele karne jamaje. kono noon wonko ɓe mbiye wutteje wonko woni hende. akoye fende ko denurade men ko tara kono de. puccu ko dogi fof ɓeydete lotol. ako sosi bori ñamde ko sala fa ko sora. miɗen jogui l'hôpital. ako nga l'hôpital o soɗo jam. miɗen jogui docteur moɗɗo Tamba Sabali. ngati docteur kende ba soɗe ka ɓe Tamba Sabali. miɗen jiiɗi walle he ambulance. lafta sande ma ambulance oɗo. kañum e balɗe. adin laarangol. he noos debbo. adin noosi muso. debbo jibinowo si tawi ko worɓe tan timatan ɗum ɗo ne wona ko weyɗi. ako mina muso ɓe timoto men si ñiña wolem noosi muso ya timmuɗam. ɓay courant heeɓima. ɓawo courant soɗo dale. miɗen jiiɗi walle min keɓa kadi noos debbo. ba ɓe lafta ɗemde maga noosi muso fanan soɗo. min ɓeydane kadi laabiji ɗi. na sinol fananol fanan kafuñe. yo min balle ceeje kewɗe keɓani kadi courant o. kadi sade ɗin ɗon fanan ɗemmen ma courant soɗo. cee ko yata sa e ñaani ko cee capantati e joyi keeɓi courant. ako sade cattan ɗum ɗin dar ɗum wole courant soɗo jam. te ha hande si ambulance o heeɓima nde ambulance goɗɗo na heddiide. ako hani mini ambulance o soɗo ambulance do fanan tutalde. Farafeñe. ako Farafeñe. ha Bansang. fokata Bansang. faya service goto. ako faya service clean. ko ɗum haajude mawɓe si lelima ɗantako de. ako kolayatade min ɗo lelay ko kasinode. hunde si kewi nde Bansang najo artata ɗum tiiɗide. ako ɗin kukene jajjakin Bansang kolɗo fulaja. nde Farafeñe najo arta ha gay kadi ta tiiɗide. kolɗo fulay fulaja o kolaya sikene. ɗum ne miɗen hen ñaagui ballal no feewi wona seeɗa. ɗo ñiri o farnala baake. bisimilla moɗon e Njoben. bisimilla Njoben kono jam. bisimilla mon e ñaani. bisimilla ñaani kono jam. tabarikalla. léegi nag ma oo ki nga xam ne mooy service ñaani. ñaani sina ñaani chef o commandi. Chief Père Ba. wala chef o Père Ba. mu ñëw waxtaan ak mbooloo mi. ay naa ni jamaay do ko do bam do jeri. bismillah. alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin e bo Père Ba
ay arɓendu ñataba mi salmini alkali o he imam Njoɓen alkalo imam o Njoɓen akayal kontom mi salmini alkaliji ɗi fof alkalol be kontom ñaani nakko alkaliji capanɗe jeetati e jeeɗiɗi woni ɗo ako ñaani ɗum alkali tan seydi worowɗo woni jam kono ɗin capanɗe jeetati e jeeɗiɗi ɓe tammi ɓe mbaɗi compil alkaliji ɗi fof ako ɓangi saɓe tan seydi worowɗo e alkali association ɗo jam ɓen alkali ɓe fof ndenti cuɓi Darame Diallo ko on woni président alkaliji ɗi fof mi rewni salminago go e Alaji Darame yettinana alkaliji ɗi fof ako alkalol ɓe kafta e men ɗon wona ñaato kode wona alkali Darame ɗi alkalol ɓe no kontoɗonɗo e adumagol leydi kansulo o e leydi rewɓe fof mi salmini leydi kansulo ni musolɓe ha konton saame chef mumen o e alkaliji mumen e rewɓe mumen fof mi salmini saame chefol alkalol aɗa musolɓe e konton gouverneur e député gouverneur he office mum fof min calmini gouverneur hilande ɓenni oɗo serini ɓay dalla office o naɓe kala mo gandanta ko a CRR najo gonɗa ñaani gonɗa ɗo gonɗa fof si tawita koye CRR mi salminima a CRR ɗimoɓe ɓe konton ɓe ñaani mayde CRR fanna fannal naɓe konton mi salmini mawɗo leydi o président leydi o Alhaji Adama Barrow président mo gandanta hono mum weeɓani he Afrique walla ala hen tan banko alpha konton même secrétaire président Adama Barrow man ɗon mi alon ko jontawanamati Afrique kono jam mi salmini koto am honorable Hamad NK Ba e mboolem mboolem ministre garɗo ɗo an koto konton honorable Hamad Ba ani ministre men ɓeɓe silo kam mi salmini min hoore am tigi député am honorable Omar Diom mbo gandanta ala ko weli ɗum si wona MPP ako mo meyano ko femmam ɓuñama fem kadi aynama ka MPP wood kansuloji am iɗo ñanga bantam wood e kuntawur wood mi salminiɓe wood kansulo ñanga bantam e kuntawur wood mi jangi konton regional women mobilisation e rewɓe fof mi salmini regional women mobilisation mi musolɓe ngal konton joni kala mbo mi salminani ko on guiɗi mi ardin sak salo ko mammen to ko konton ɗo salma konton ɗo kono wolla joni mi aran natugo e haala he sagi ɗum kacca kono ɗoman caggal de calmin mi président président ma konton ɗi kola miɗo wiya mbolo ngo fof bisimilla mu en e nder ñaani ma kono jama ɓe yan bisimilla ñaani jam te miɗo yiɗi président o waɗa feere yo excellence nafte feere ke pour jeddiɗi laaɓa pour yeddodirgol amen laaɓa ñoo soso ay Sénégal soso men ɓen tema jam lafta wala e Sénégal andi hay karambuji ɗi walla école aji ɗi mbaɗat exame ako yaalo hani school o to exam ol kadi jeeyi kono ɗo he exame mawɗo o yon bat janni exam baka si ɓe mbaɗat test ji kewɗi ako test jamalle kake min walla min dako min mbaɗa primary élection minen he opposition aɓe ɓe ñaani ɗo nam dalle alem primary élection o keñen ni opposition o ñaani den élection baka si kala mo gandanta ko opposition te momoni mu opposition o te aɗa luuka ko ñaani jiyaɗa adi wen son ɓuuri kanko temu ñaani te ñaani andama ɗo he sohlu place ñaani andama adi mbino sudata place uja ñaani meelo komin yiɗɓe ɗum hollu hoore mum hakkude ɗo he élection mawɗo o yon taw wolle londile famla janni élection ba kon kasi minen ko Allah waɗi min goni chef don ala len tol ke chef odi kono kadi komin politicien oɓe bar mu politicien on le fananti de place o ko place chef place o mu chef place o kono ɓandu ndu he ƴiƴam ɗam fof ko ɗam politique bala mum ɗum ani yeloɓe mu politique ko he politique jibinami ka politique ole ko hen mawnumi aɗum ɓente ole ko ɗum kadi muynumi aɗum ngole kono te ɗum hay goto wawa kam ɗum accin ɗum mote foñandinora wala sabu nde hay simi ɗanima mi waɗat politique to hanni ɓe sino kanka politique o kono président Barrow woto yo excellence e mi nanate haala muɗum ka ɓoyla kumol kono o wiya neɗɗo wawi wi siwa ɗum yottana kono yottanta ko ɗum wona gonga ako mo sa koy ko defutale barka ko ɓoy teftala mote to kono min mbiɗo ɓuuri fo ako mo men ɓe ɗi he Gambia ɗo Gambia jan mbo o yottanaki ala me ama futa men ma heddima an a yii walla a yiyani a tutale koye teajere koye maaji walla a salima walla e balanta doron kono minen ñaani ɗo bari tol ñaani jam miɗen jambitano beɗe ka wo sibake min mbima min ngala laaɓi ka folo ɗum man silo soto walla miɗen manque courant walla ka desata courant la kono min cuusa wi o yottanaki ñaani bari ka te handa futa ka abuloma futa ñaani sabu nte iɗo darna ko gandanta ko million ngaji aɓe
fen lo ka jande men ko million control le te ɗin siɗi pari adni wol pare ko he ñaani ɗo ɗi dari be lori ñaani jande nafat ñaaninkoɓe ñaani golle nafat CRR nafat Gambia nafat Afrique fof Afrika be nafa kono on si wiyama yettaki ɗo ɗum wona gonga o yettima tol ko ma fudan tol ma kono président Barrow a jarama yo excellence président Barrow ni mi weltanimama ha ɗo weltare yoni sewutela ko ta sewudan aɗa liggo komin jiiɗi ko e be do ko la laftan men na min mama am inniri kam ko Père Ndiaye akon tem mama en tola Père Ndiaye la former UP candidate wala former UP la ko gaddi kono aɗa andi kon nden ko mami wona politicien ko mami wona politicien mo be an ko fasika politicien o tide gila on jamano kabri o jamano la mi nanat ɓe mbiya duuɓi capanɗe joyi eko fawi ka moyle ka mo sanji tanura ni en keɓani courant man courant sodo walla en keɓani lawol wala machine sodo walla en keɓani hunde gonde wala man kudolu sodo kono min ko mbimi bar de ko gila aduna o sosi kabri dunya data ñaani heɓani courant ñaani man courant heɓani lawol heɓani woydu heɓani hay hunde man fenne sodo koye jamanu président Barrow président Barrow jamano puɗɗuɗen andu laamu ko laamu to telam to det ka lon ko masa kundal te ele 2026 adu 2026 garowo o ni menkana 2021 mi sikki opposition ɓurɗo ɗum o ɓallo ɓurɗon ɗo ɗum o ɓallo ako mel gina kata opposition on lati ko ujunnaje tati o heeɓi ako wole wuli sabale sodo simi jumani e carte seeɗa ani carte dantan mi sikki cukkuɗo o on e a même fana ko no ko temedde jeenayyi heeɓi woye keme kono tole sodo kono kañum heeɓi ɗo ujunnaje jeeɗiɗi e temedere e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi wili woro wula ni keme tay ni fen sodo jande kono miɗo ɗum digale bari mba fole ko élection garowo ni carte faynala si opposition heeɓi ɗo ujunnaje ɗiɗi ako ni opposition e wili fula sodo mi anda on ɗon ko opposition darduɗo ngano ko opposition dardu kono mi diga ɗum ne mbe lahidi la MPP NPP e président Barrow ani président Barrow 10,000 on mbo fawat 10,000 o fembe la lawtan opposition wawa win ñaani opposition de ñaani min koye jamanu Père Ndiaye jamanu Diawara jibinami nde wuluta jamanu Jawara jamanu ren to gila on tuma ari hande kabri wolum foti bi président Diawara meeɗa ɗo yan président Jawara minen président meeɗa ɗo yan président ne mamboy jam teɓe mbaɗani ɗo ko gandanta imin jarani ɗum adu tol manku ki jam men kono minen komin ndewoɓe président en tol kabla président on mo no gandanta o noon i waɗa mo même ba ke kadi on minen min boppata ɗum tol to bulala fere min nangatanma ba mutale min nangata koye amen ba mutalam fam wona an min nangani de ko koye amen min nangani ko kete fe ka mutam fam le fe han minen kala leliɗo adu walla kala jooɗiɗo galle mum ko mo monni be sir wala be jombajjo mum wi ɗum defata warga ila muso ma jobe hulani ɗenƴaki hulani ɗenƴaki amma sila bu kabara miɗen goni he jaam be kayro kono kono mi wawa lim konngol am badde def mo boydira mi jaari ɗum no beɗe ngeyi nimbara baati goo mbolo ɗo si tawiɗo ko ñalawma ako nyin kafo ni tili bulole o andanno ɗo ko guluje goni ɗo wano ko mo wili wilol le bijam guluje gonɗe ɗe ɗo ako wili wilol men bijam fof ko carte mum abe mu carte guluje ɗe garani ɗe ko wili wilol men ɗe fof ko carte mum won fram di carte o ñaani ɗo opposition si yiiɗi wota arɗo sak heɓta ɗo hay hunde ko jam oppositional kanal fambadan jannade fe o okki min dépense okki min motoji walli min tago yimɓe ɓe mbawa ar dépense o dinne moto dinne yemma ko do ka morka kono ko ardi e saretaji he teppe ako mo men dum wuta singla e motocycle aji ani saykul ɗum min mbawa ɗum kontan addo do ka sabi kono comité dariɗo o ha ɗum wawi moƴƴu comité men do fo benta min jaariɓe ngeni mbara joɓen fula e joɓen tukulor joben fulani joben e joɓen wolof ani joben wolof e tundu diallo kunda ɗo ñangen jallo kunda tundo ni nyanga a ñanga bantan ani nyanga banta ha tundu du fof ha kas ani tumudo ko min jaariɓe tigui saabu ɓe nanguiɗo woodi ɓe gandanta gokki min nayyi doli en so ñi sola min jahani to mumen may walinde min kolani ɓe me kumandi kono gila ɓe nani aɗa ara bar kabri yamo koy kana bo kala wi ɓeydate ma fe to fembendi kabe ma ko ɗum taki hande yette jalluɓe ɓe ko landa jallo kunda ko kala mo jiiɗa ko même ko immagol mum yaha ko ɗum woni probléme ɓe liggima tigui akoy do ko ke kendeke e biteɗo Ousmane Ba on okki min ngaari Ousmane Ba en so ñi sola Alaji Samba Camara okki min ngaari la Samba Camara en so ñi sola Mama Diallo kadi okki min ngaari Mama Diallo ko en so ñi sola suka goɗɗo kadi gurta okki min ngaari ni do do kunda en so ñi sola sa kadi min coodi nayyi so kabru fargani ko wara ɗo hande nayyi ko ñi so men fata jambi wallahi ko hay dute ɗe beltima hande abdi hani jallo kono président Barrow a jarama e dow Mama Alpha Dem kadi okkiri ngaari Mama Alpha Dem ko ñi so kono heɗi nayyi
heɗi nayi ako jisol komin mbari ko fof na membe fa min ñaami tew ha dedi ɗi kewi ko do ko kono fata kono ha han min keddi nagge kadi bi ngani so minen fof min ndendi tol be kam min mbi ndin gaari ko président Barrow min gokkatani ko ñi do president Barrow kamɓe dako komin meeɗi ko hen ay he meeɗa ɗumen kadu ngamen so ta bulu nen ma so do kon ɓen mi jaariɓe no bete no wona seeɗa mo limbala ba kono ha hande par hadi bi ko ñagotonomi ko miɗo ɗum ñagode be dandro men kala dandro de laabi ɗi woɓɓe gari no laabi ɗiɗi ɓetgol ako dondota ko silo woni 56 kilométre metre 6 kilometers kono ustama de ha oñan min nani kontama kono ko tati tiri para talata re wolu nga kase baake da tati tri te gusta ɗiɗi ibe ko flatala ko ɗin min ɓurno yid te mbiɗen gandi ko taki ha min jiɗi ɗi president yalla mo nan to lafta kon wala miɗo ñaago président Barrow yo addan min ɗi yo action be dalle wol nan ɗin gustaɗi yo ɗi gande to ɗi mbaɗano to ɗo ɗi ɓetano ɗo yo ɗi mbatte toon ni dani nga dame suman dum adu lafta dalle yo wol nan mi toro ɗum kadi be dalle la fana te e capanɗe jowi e jeeɗiɗi ako isate tan sabol ni e duro heddiɗe tiwa heb courant ako dol bije ban courant so do chef o noon e hoore mum ne ala courant sefo fam ban courant kon mbiɗo maɗum ñaagui be dallo a jarama min beltima sago amen a wonat ɗo ñan fof miɗen ma jiiya kono kulle win kay hay goto wota haal ɗum ko an winta te wona 2021 ko 2026 o ɓurta win on jarama Jeff jërëjëf Chief Père Ba fi mu nekk nii ki ñoo oo mooy Ramata Ba Njoobeen Ramata Ba Njoobeen assalamu alaikum min salminta on ako aga jama kon donna mina salmina mboolo o fof akaga kapote kon donna ɗum wonani kam hannde weltare no betono wona seeɗa ako bigene je o balti mandandula so e argol président Adama Barrow ɗo he Njoobeen ñaani president Barrow na Njoobeen sade ko jam mino welti ha si wayno tan haɓɓeteno hannde mi wiyanno yomi haɓɓe ako sewata fof yimɓe ko ɓe sidan mbafnal en sidi Adama Barrow yo excellence president Barrow a ari e saare maɗa inatela sate wala to ko addi saare nde wa ital tamji sate wala kala ko welma ya waɗe saare he ben ndiyade akeni sate ko no jemma e ñalawma yo wat ko welma tan e saare he tiliji sate mutade koko ndiyade ake ko addi saare nde min keññodima saare nde jemma e ñalawma in sate o na dila sutanin tili eyo mina salmina délégation o fof délégation o be kon donna mi salmina gofono en gofono kon don mi salmina Chief Père Ba gorko amo na sefo Père Ba kon don kema mbiɗa salmina kotiraɓe am ɓe ben ko do kon donna mi salmini kansuloji ɗi akam sulor kon don mi salmini wuɓel mo village saɗi abi men mobilisation al kon don mi salmini yuteji ɗi mbiɗa salmina paraɓe ɓen ngam mo be kon don saabu ɗo han ako kadu jambi kala ko haalaɗo koye dow haala konngol koto am jooɗori dem ako fembendi fota jang akamta lata dolla kumo kam ko hen tan rewtete akam be bela o damane noma min jetti Allah na ala tentu saare amen leydi ndi fof han kala ɗo cukalel nelangel wawi dog ha ngel yettongel hulata ngel en jotako bi den do la sata ko no lam hakka lam ko jang nyame yeddi ndi ki dawda ne sokuta nyaade ni silala isi bor boddo sidayna ñaani fof wonti lampuji ako nyaani be kata courant bi ɗum noon alhamdulillah rabbil alamina ako dum ala tentu bale ala mo fawno ɗumi ɗo waɗa ako mo meydina ko be sotlan num kono nde wonɗo président mbo dari arumina president mo lota mbo ɗum wonani ɗumani ako ay ñi kay be kala mo oy min waɗani heende oy min ɗum yiɗani aka sulata pour ka kentoli on tuma ñaani kam fof weltima siarar fof weltima wayatra ñaani be sewota siara be sewota tegi hen men lato kam docteur aɓe ɓe docteur olu minen ɗo jogui docteur goto ko suka nayiɗo ngan docteur o men soto jallinde kuluri mba Tamba Sabali ka fay Tamba Sabali so l'hôpital o ɓeydama ni leptano ñi kafuta somo waɗama ɓeydama noseɓe ni e noso kafama ndu yajjinama ñu yatal ko ko adu jigitale o heeɓi hono muɗum aya ñongo soto jee minen ala komin mbaɗoye farafeñe oɗum mamren farafaɓe ala komin mbaɗoye bansan te haji soto la bansande min keeɓi lekki hanti ko ɗo tan men fen sota ba Sabu- jarla janne ŋat wuɗoɗo en ako me jammuta sa heɓani ko namma ɗo ha kunta reduma bonat
Ako ni tiwe maja ni ma pension mi bese ko ndawra. Aha nene minen di ambulance. Adum be sulani ambulance wala le. Minen di ambulance de. Sulani ambulance wala. Labi ladde di en. Ako nangi wula ko silo. Minen di wadane. Ndafta sinde ma wol fanando. Dega do sare wi do lawol do joni hada hodo yo. Sare wi do joni lawol hada hodo yo. Ako ne silol mutabi koy bitata mola. Ko ha jottoɗa a warñata a watta poussiére. Ako sitale koy futayta dula ite tarala kankonke mola. Ɗon tayoni teddungal. Ako wodron kañanta buñala le. Non ga Adama Barrow gacce ngalama. Ko His Excellency President Adam Barrow abaraka bake. A fanene minen jiɗi laabi ladde ɗiyen. Ako hanin kabiɓe aman kañan wula kono silol. Fiyani noon min keɓda ɗum fof. Ako ma fofo mbebe soɗon nola ñola. Sabu ko kala ko jiɗa ko seeɗa tan. Ako katum fewo fending ika doman. Seeɗa tan. Ako doman non dolon. Ala mo fini tan waɗi. Ako moman kunin ton yaɓe keno. Ko Allah e annabijo jakorta. Ako ika duku alalla anala kiila. Te mina sikki noon Adama. Ako ndum ngamuta koyte His Excellency. ñaani fo o waɗat ɗum laabi. Min ñaani banko e baɓe kela pen so ha nguntaji o waɗat ɗum laabi. Ako jam fo ngunta e baɓe kela silotile. Saare Malaw fo o waɗat ɗum laabi. Saare Malaw ñoli ɓe kela silotile. Jaylan Bagadaji fof waɗete laabi. Ko Jaylan Bagadaji min ɓeɗe silotile. nomi mina andi ɗam fogita ɗo kam. Ako haalo ko jam fo wato memdina. O waɗat ɗum. Iɓe ñin kelale. Si Allah labɗo jaɓi. Naajiyata alaye. Kala ko liggotoɗa. Iɓe fewo fendin ɗo ko Allah. Alalom. Mbaddata. Ikake alale. Eyyi ɗo noon. Ako ndum say. Adama Barrow mi yettima. Ne tentu me jayi His Excellency. mi jarnima. Ako aɓe kontonna aɓe tentu. duwanimama. Aɓe duwale. Yo Allah ɓoynuma e Alamu yela ñaato. Yo Allah accu en ha juuta. Alamu yeetu ñaato fo ñaato. Ya barke salatu fatiha. Alani kiila hormoto. Kala ko kalmiɗo si ta ɗum ɗo e fewani. Akoye no men ɗum ko jangnama mbe. Mina yafno. Aɓe hakkodani la. Sabu haala welani. Ko kumoman mbiya. Ko haɗo bonni he. Aɓe janna janga baraka. o beteta baake fonode wahji rafetɗo wahji rafetɗo te am na fulla finne ka kiño o moy Alhaji Baboucar Diop Alhaji Baboucar Diop mu ñëw waxtaan ak mbooloo mi su Alhaji Baboucar Diop pare dinañ o ki nga xam ne mooy Baboucar Diallo moom it dinañu waxtaan waa balaa boobu Alhaji Baboucar Diop anamu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñetti yoon ñu ngi sant yàlla borom bi subhanahu wa taala ako birima alaken tum mari man sa kallan kew moom mi ngi ñu xam ne moo ñu jagleel bés bii tey ate me ma ɓeydi ɓiinoola bés bii nekk suñ mbégte bu rëy ɓiinoo ɗum ke dañe sewalum mbaɗi ndax tey ñaani tout ako kaku ñaani ɓe saami tout saami ɓe dajaleñ ci fii iɓe ɓen tajanne ngir kaatu président Alhaji Adama Barrow Your Excellency President Adam Barrow kam président maa ngi lay nuyu ako président wa ɓe kontonna nuyu bi nga xam ne yàlla moom la tànn julli mu di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yalon ko misilima kontondiɗoɗon wolon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala nuyu nuyu gofaro bi nga àndal ñëpp akon ɓe gofano kontonna nanandol ɓe di nuyu ministère yëpp ɓe ministére ɓe kontonna di nuyu gan ñi ak ñi dikk ɗum tawɗumel ɓe ma ɓe tajambal kontonna di nuyu chef yi sefolum di mbal nuyu kontonna divisional chairman alkalol ni regional chairman o mbal kontonna di nuyu yuut yi yusolu di nuyu yaayu compagnie di nuyu yaayu compagnie ani yaay compagnie bon fa tabarakallahu ako foto ala tento docteur na bu ñëwee ci yow ako natara sasa to ni docteur o futatema laaj la luy sa feebar aye ñinin ka munoyla sasa nga wax ko say feebar yena sasa faye xam na feebar yoo xam ne ako sasa dol bide biir saala ñu opéré borom faj ko ci tàng tàng ako foy samari operle ya jara wo no kando président Barrow bëgg nañ fa xam na feebar yoo xam ne buñ la ko waxee fii His Excellency lafta sasa dol bide ni nga foy fi boo fi bàyyi ko rek ni mo de dan dorom nga di saay def li ci man yakata ye kuukide simen no bi ci jiitu gën a farata ci ñun ñëpp ako sasa kono men muy be ñaton ko gars yi laal nañ ko ako moliya majane mooy hôpital bii ako wolon jobel nañi loptano ambulance ambulance o réew mi yëpp ñoo ko jooy bankoɓe le a kumbo hôpital bi bu jigéen di am foofu doom ako ñin loptano netara musoɓe ɗum sohlaje ñaari lal moo fa ne
ako laram fula tonne bu keneen ñëwee ako ni sabal ngaw naata il faut ñu rifaaye ko kuntawul ako foy si bonam kuntawul buñ ko bëgg a rifaaye kuntawul nag ako kabonam fo kuntawul fekk ko ambulance kuntawul dem na bay sang naatara ambulance o men ɓe kuntawul dada bansam kon ki moom jabar ji ako men kete o muso kemaji foog mu sareet wala mu luye oto yóbbu ko wasi moto luwas oto e sareto ñinen kon wax nañ ambulance waaye il faut ma baamtuwaat ko ako yewo fojanne ɓay fasi sayakam te it place bi ako ndun place o président Barrow His Excellency bëgg nañ nga yaatal ko lafitaye je fanu ni ba bu fa kenn bàyyi ko dem bañ sang wala fara fay sadio ko moote kola jankata bansan woto fara feñe loolu ñu ngi la koy dénk réew mi yëpp ñoo ko jooy banko ɓeeɗo kumbo kam bi ci tegu men laato kam foog ñu laal ci affaire politique bi tuuti ako on simma politique o to domandi njóobeen ñetti njóobeen yii ako nin joɓen sabolu ñëpp kaas la ñuy sànnee ji carte ibe kaƴa karto fay kasle te diggante kaas ak njóobeen ako kasu nin joɓen tema 4 kilomètres la ako kilometre nanilo ci ñun mag ñi akoy tel keɓal dox ko defuñ koon muy dara tamoñi kunum kakeman kole ɗulde waaye jamono tay bi ako bari mbilumla ndaw ñi nanguwuñ koo dox fondin jolbu ka so a tamala moo tax téeméeri carte yu ne walakin nande carte kese keɓe o keɓe juróom benn fukki carte yi moom la ñuy sànni alon ko tan woro toon naka fay ndax mën nañoo dem foofa ako wolon keɓal mel ka bëgg nañ nga defal ñu boo xam ne fii ako ndunda mudulati me yaalo ñun ñëpp ci la ñuy sànnee carte mbe kanna carte o fay jande juróomi jalakunda yii anin tarakunda lulolu ak ñangeen anin ñange ñëpp ñaa nga bantan la ñuy sànnee ji carte ɓe kata ñanga bantanne jalakunda ñaa nga bantan juróomi kilomètre la ako jallo kunda ñanga bantan kilometre lulu foofu itam ako fofana day manqué carte yi ika kartolu dasandire te bëgg nañ élection bii nii ako nduni élection o 100% ngay xam 100% o lappe loolu dig nañ la ko ako mu yeeɗa hiɗala te danañ la ko defal ndunda o kelele beneen bi ako ɓenɗo o kam mooy wàllu gerte gi wolon tiyoɗa karote deret bi daaw ako serutire to jafe na ako leyata li ko jafel mune ako leyandi gerte gi fañ lay peeseel ako tiyoy ka pesele dugal xaalis bi ci portable bi yen ba koto ɗum mobile o kono nga dem banque yetta ban man nga faara ñetti fan isidin sabatani doo mën a jot sa xaalis isidera koɗo xam ñoo xam ne ako dol bide dem nañ ba base itata fo passé pour jot seen xaalis kuɗuɓela koɗo bu fekkee yow sa soxla ñor ako natata haaju te jotuloo sa xaalis ndila koɗo e maso nga dem ci banque bi yetta banque to nga fekk manager bi yetta manede yum taraje sant Njaay akete ndiaye konton nga ne ko seetal mi lu fi ne ingaya juɓenne membita mu ne 10,000 moo fi ne akoye wuli tan nembite nga ne ko jëlal 2,000 tax ma dem ingaye koye ɓe hawjeri ikaye 2000 o taye sayo ndinna gonɗita loola fay xam ako wo kasoto waxuma nag daay ñu ngi koy def ako amma koye ɓake waaye xam ne ñoo xam seen soxla jaral na leen ko ako mari moɗol biteɗa haajo jarete yala bi ci des itam ako men ɗo fanan kam yoon yi silol kontaan nañ ci bu baax sewatake ɓake sant nañ la bu baax gërëm nañ la ten tuwala ɓake jarga yi ako kantarlal maye nañ ay nag yo ni solu ni waaye xam ne luñ jooy ñoom itam ɓaɗi fana ye fenno kumboy te ku la xam sa sànqal ku xam sa sànqal ako ni momandi nene e mondo nga xam kersam isi salamalo soto isi momama te buñ ne parate baro rek ako nin ten ko ɓaro soto maye nañ ay nag wotonga ni sol soton fa xam nag booxul bëri ci xàll bi fii ako bo holotoɗo ɓe ñin wulo kon ci jamono président Jawara ako jawalala jamano lañ ko fi defaloon nayi yo hole lono pour ni so waaye booxul boobu ako ɓari wo bo holo dafa yàqoon bu yàgg ay artiñata mega ñoom jarga yëpp ako kantarlal ñu ɓe ngi yooxu ñu ne ibe kumbote ko président Barrow yo excellence nga dimbale leen yemma koy defare leen booxul boobu yo bo holoɗo dañe bi ci tegu men ɓe laari wo kam mooy sëriñ bi nekk safalu ako ñin moori ba ay taalibeem ñu ngi fi akala taalibol bi ñu ne courant bi jege na leen ako courant sudiyate waaye xàggu ci ñoom bana man fute te bëgg nañ ku leen defal yoon ci hôpital bi fii lakita moye silo bon mu jaar Jalakunda kata jallo kunda dem safalu kata safalu Firdawsi ako firdawsi sëriñ bi yónnee na fi ako talibi sëriñ bi yónnee na ako fi booloni ye kilaki mu ni seen courant bi pour tera courant juuɓe machine fa la ko ca gàmmo ga akoye hakaye ba léegi ako fobi takkut amam mala de kon ñu ngi la koy joo ci président ako yo fana wasi nga xàggalal ñu ko ci ñi nga xam ne yo fana futandin ñoo xamee courant bi courant ɓe malani wolle waaye daal la góor ga waxoon ako kewoni ye men fonu ba mu demee ñu joxe toussement ako diri tata e tusimadi ñu ne ko noo tudd inga e toɗum mu ne bëri ko
ako barigong ni wol góor gi noo tudd ikaye kewoy coɗum ñu ne mu ne barigo ako tom barigong le mu ne ko noo sant ikaye kon tom ɗum mu ne Njaay ako Njaay mu ne jox leen ko barigo ako ikaye barigong ɗi waaye mi boo demee noo tudd ako etel bala ni koye ma ne la ambulance e bafulele ambulance nga ne ma noo sant ni koye kon tom ɗum ma ne la ambulance ako e ambulance nga ne ma foo dëkk ikaye botami ma ne la ambulance ako e nga ambulance ne ma loo bëgg ma ne yokk ñu hôpital bi mu ne ko l'hôpital ma ne loo jëriñ ñu loo bëgg ikoye laftamu ne la ma ne la nga jox jigéen ñi machine wal yi ako musolu ye juuram kulunu kon président kontaan nañ ako ko président ñu ngi lay sant di la gërëm ite tentulay be jay na sa xel dal ye hakkilo tenkunde jox leen ko ako baye fole ko chance la sans lo waaye nañ ko delloo kurunga murundama jikko la wo mu daji ko le joxo nañ la ko ya dilal no delloo la ko man ta do delloo ko jox dañ la ko delloo mba dile wassalaamu aleykum wa rahmatulah kooku mooy Alhaji Baboucarr Diop fi mu nekk nii nag ñu oo ki nga xam ne mooy Boubacar Diallo chairman Boubacar Diallo Alhaji Boubacar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين chairman ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين en salmini gofano yimɓe siyarar fof ako gofanon ɓe kontonna inin siyarar kol ɓe en salmini président eɓe o ardi fof kadi yo excellency ini ñañolum ɓe ɓe kontonna ɓeɗo ɗiɗo simi salmini ɓere mi salmini gambiyanaɓe fof ako nayeñul konton ay gambia ɓeɗe konton miɗo wiya siyarar naɓe ataba fola siyarar yo fof du'ano kam président Barrow tawa ɗo emi fuɗɗade haala ako président o taya ya tentu folo janna kadi yamo commencé hikka ko makko ƴetti kam Gambia ɗo naɓi kam Arabie Saoudi mi hajjoy ndenon yo Allah ɓoynuma e laamu président yo excellency niyaden tetata hijjola ñinam alani tele barkomu ako alamu araye jowola président Barrow Gambia naɓe weltima yo excellency ako gambiyankolu sewata men torotoma mbe danila men ñagotoma mbe duwale kono président Barrow kala wiɗo waɗani o haalani ko waɗi ako bari yo excellency danirolonde bari ninin koye man fenke aɗa kuma kenseola sa daari laawi Gambia hande a laari ndaygu Gambia hande andat ko an waɗi ɗum niye kunum yebanko silolu juɓe ɓi yebanko silolu je ibalonna koye tella baromo komi wi komin torotoma de ako ko elen mbe danila de kono hande ladde nde sa natti dulaji hay si ko jemma a anda a sikkat ko ñalorma ako biini wulol kono ni ɗum taje hana tara suutolon ibamutala ko telimulolo président menen CRR naɓe hande Banjul naɓe ɓurani men haydara ako CRR kol bi Banjul kol mantol dam fenani men immoto CRR ha men natta Banjul ayeta koyɗe amen na waɗi poussiére akon sibo CRR jangata fo Banjul bankan man sinulumuta président Barrow ɓiɓɓe amen janggoyannoɓe Banjul hande koye less amen ɓe jangata ɓe yata janggoygol Banjul ndimol men kata num karawla Banjul ɗiwol kadan simulla koto jang président Barrow hay cellal haaletengal wax dëgg Yàlla hiɗa toppiti ɗum na feewi ani ñin jata kende a ɓen ka fo toña ya tokoto molyen kono ɓe wi neɗɗo ko waɗana fof mo foɗɗa torade o ko ma toroɗamo ako moɗum a yakate ñawoña natere ñanda tele danila koye sa dani dron hande sa yi meɗen daro e plateforme meɗen haala ko caggal Allah ko président Barrow yo excellency niyade biyaɓe loola plateforme o to aɓe diyamula alani telo ndenon ɓemen haalata ɓe hakkude men e maɓɓe ɓen neli men e ma ɓe wi menen ne ñaani meɗen tori laawi ɗi chief père ba haali kono ha joni meɗen tori laawi ɗi e nder ñaani ako nka diyamu men nemla mbe melña ton kaya kam wolle en kiiko hanin kaɓiɗe fanay ɓe danila chief père ba e men fo wolon silolude sa daari laawol funtugol ñaanga bantan ɗo yalto e Sinthiou reyi mañum mbagol laawol ko laawol mawgol ha joni ngol fewnaade niya juuɓe laawol silo ɓen ɓota Sinthiou ñaanga bantan yeyi Sinthiou ñaanga bantan kata Sinthiou sila baalonde ɓaƴani kabiyamanda sa daari immingol saare ñaanga yalto e Sinthiou jataligol ne ko laawol mawgol kabo Sinthiou kata Sinthiou jatali o fana musila baalo laawol immingol wasu yehi kataba immingol wasu yehi saare malangol ne ko laaɓi juutuɗi silo men ɓota kataba anin silo men wasu kata kataba anin men ɓota wasu kata saare malaw
sila jangulong sila balo laawol immingol wasu yehi palol ngol ne ko laawol juutugol silo men gota wasu ka na palol wo fana mu sila bale ndenon président sa yi meɗen haala ɗum ɗo ni yaade yo excellence mbe yin silol fola si yimɓe ma nelima ko ma haala ni lamol yeeki koye sidiyamo te président baro men waɗani caalide yo excellence man bisali de duuɓi joyi ɓaawo sanji lulu koma ko ca e jeeɗiɗi heɓno ñaani fof courant ako sade woro wala donne courant soto kono ñaani hande ca e capantati fawɗe heeɓi ako bari biniya juɓe sade tan sabanin fe nde noon meɗen andi a yejjitanen men kono ha joni ɓeydan men woto ngalon koye maññinan nabare hanin kabilla fa président baro koye politique min mi haalta sabuna komin woni constituency chairman yo excellence kadi yamu politique olla ka tum telon constituency chairman o président baro si Allah jaɓi e nder ñaani président yanata ɗo wona an yanata ɗo si Allah jaɓi yo excellence ñaani président nene mam boy jan doate folole tela fuɗɗorta koma doate folole men sorat men diwat men yiya yaha dow ɓe duumomu telalen ɓe sawnalen ɓe tiila najareta sabuna meɗen jogui seefuji mum ka tum ha sefolu sodel gofano o accani men e jaam gofano man tum famɓul honorable Sidi Ndiaye e hoore mum accani men e jaam Sidi Ndiaye fana man tum famɓul nde noon président baro meɗen wiyama waalo ɗanoɗa yo excellence mbafole la e sino si Allah jaɓi nadiyata ala o si wiyama wiw ni ko wiw meɗen tori Allah oɗo si yawti gongol ne yadaro men wiyama wiw ɓe ala danila ñin ɗo wote ɓari nala fanan fo ala sake wona ngol ɗo men wiyatede ko gongol arowo ɗo ma o fontel ɓe nalalema 2031 kono ha joni remoɓe na neli men e président ani kadi sénégal yen kiilere ɓe wiɓe nani ko sekkoji capanɗe joyi uddita e nder leydi he akoyamoy sekko tan luluye wala yele ɓanko kam sa daari o siyarar noɗɗo foof nenin siyarar not beede ko fas e wasu fas nin wasu nde ɗo caye ɗo fof sina fas rek ko wasuɓe yata nin satewol ɓe namanke fasi doron wasulo nde noon meɗen tori président yo wallu men ɗin sekkoji uddita yo excellence ɓe danila wo sekkol ye yele président baro hikka ako président o ñinam ndiyam ari de ako jiyonade kono wallahi menen ndu tunduɗo ndungu ala ɗo ako ɓaren tolla tunɗo to samade sadal ndungu ala ɗo de ako samade sadal ndiyam ɗam puɗɗi dula ako jiyoɗamutade ɗam arani heede amen aman fuɗan ɗam diwoy ɗam yehi dula a sawtannata ɗo toɓani jamma sodo nde noon ndungu ala ɗo woton tolma meɗen tori ha joni ministre of agriculture ɓe yo excellence mbela ministre dalla yo wallu men faroji ɗi waɗe développe a yemma koye nafarol ye développe lanji hewɗi na waali ako bankuɓe jamaɓe laare fotaɗi liggede mais ñante ɗo ɗin si liggama meɗen wiya président baro harat albarka ni wol do ku yo excellence mbafole a baraka yette baɓɓe hande ako bakundankol ɓe waɗi ficcali akoye fisatel président baro ko arata ɗo ako yo excellence saku maro na yaha 2300 ako mani ɓoto kata no wuli fula keme sa hande meɗen sodamo 1700 mbasa kam wuli kini nde noon nanganɗoma e gurdam ma momen du yena baluwo on o yejjitanima wo manñinela de nde noon mi hanna ɗo haalama akabala kumo miɗo tori foof yo du'ano président baro aɓe ɓeedanlay duwa ko neɗɗo yurmeteɗo bala faman ko neɗɗo wonduɗo e teddungal moɗon men ni yo hono Allah ɓoynan en moɗo alama ɓeelan sa sansi neɗɗo moƴƴo mo ken ɗo ɗum ni a fali a anda ko arata e dow ma ibitieta idenna kuɗumolle hanke en heeɓino ko wuli ako kuɗum kandirole ɓe hande en heeɓi ko ɓuuɓi ñinan sumoyarin ɓen wiyeni en sansu oɗo e ko wuli kadi ma o sumoyarin fali kandirimola nde noon ɗum ɗon ko moolare Allah omo awju billahi ladi wassalam abarkati aman Boubacar jërëjëf Alhaji Boubacar Diallo ki nga xam ne moom la ñoo oosi léegi mooy Ladi Councilor Saame Ladi Councilor bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi nuyu alkaali ako aɓe alkaalo kontonna di nuyu xalimaan bi aɓe imam kontonna di nuyu ciif aɓe seefoolu kontonna di nuyu jigéen ñi aɓe musoolu kontonna di nuyu ndaw yi aɓe fondinkeolu kontonna maa ngi nuyu ñëpp aka aɓe bee kontonna ku dikk ak ku dikk yow maa ngi lay nuyu naanaalu ban ani meli man naabaa bee kontonna maa ngi nuyu gan ñi aka aɓe lumtanlu kontonna di nuyu waa Kombo yëpp momon ndimbiƴe botanan Kombo yo excellence nañolu di nuyu Gofano
abe gouverneur fana kontonna di nuyu Seni Mbaye ako anomalan ko Seni Mbaye abe kontonna maa ngi nuyu Alaaji Saak abe Kiaman Sack kontonna di nuyu Musu women mobilisation Keba abe kontonna maa ngi nuyu borom uniforme yi ako uniforme tiyolu abal kontonna képp ku nekk ci table bi momon dinga ha table maa ngi lay nuyu di la bismillah abal be kontonna ba bismillah maa ngi nuyu Sidi Ndiaye Siñ Bay ako ifama siarar no musol fa Sidi Ndiaye abe kontonna ñu ngi koy bismillah bu baax ibe bismillah la baake ndax dem nañ place am ako itaate la place oto mu teral ñu yebuña kon nag bu ñu fekk see woto ni naate wali war nañ ko nuyu inante kontonna maa ngi nuyu Pa Diagne Bajang breaking news abe kontonna di ko bismillah abe fanam bismillah la maa ngi nuyu lii de kansolo yëpp ako leydi kansulol men ɓe ɓidampi abal ɓeɗe kontonna maa ngi nuyu président Adama Barrow yo excellency hinoni Cairo président Barrow abe kontonna alhamdulillahi rabbil alamin aladen tubaje ndax tey kontaan naa ako biya sewata de ndax Adama Barrow yo excellency bu mu dikkee tey si réew mi birinata banko kam bi ñoom gis nañ lu mu liggéey ako beela do kote ni nag du la xeyal ako e tol ɗum mu dikkal fekk si la nanata e wali nga ñàkk koo jërëjoofal ima tentu ima tey Adama Barrow jërëjoof yo excellency ini mbara ñu ngi lay bismillah ɓe bisimillahi la ci saame fop be bismillah bu baax ɓe bisimillahi la baake ndax Adama Barrow ako katum Adama Barrow ñun niti xalla ne hon akoy toon naabita kanne depuis Adama Barrow bu taxawee ci siis bi toog ako biri lume yo excellency siga siram ka Adama Barrow fu ñuy def tubaab ako Adama Barrow fu ñuy def tubaab ako niga tubaab kela ndax ñàkkatuñ ndox ako manque man jiwome data ñàkkul yoon silote nu neex na ni doxee ay laftatamala ñaawoñay katama woñaade kon nag soo xamee président bu baax ako niyo o ñoom président soto bu ñëwee nanata maa ngi door a taxaw fii ako naateloote jam waaye tey damay wax ako ban biyaɓe diyamu la ndax Adama Barrow teral nañu ako katum Adama e buuñamen tenni lenn naa koy ñaan ako kukkilemaɓe dani la walla ñu ne fas lum daw suwosi ɓori ñaawoña donc ko baccaab yar i kaala faaku soolare Adama Barrow yo excellency Chief Balde ako sefo xamul yoon iman silo sodode njaalal xamul yoon iman silo sodode tandi fii saame xamul yoon iman silo sodo xamul isaa séeri iman isan soro sodo buñ bëggee isaas ni lafta isan soda ñuy dem bañ sam ikatale fo ban sam te sori nañu ɗum je jam fata ñaareel ba ako fulan jam luy aar dinaa ko wax aka ɗo fanan fola ñun loor neen e kon sibikanɗo keda xamuñ lopitaan iman loptano sodo suñ ndaw yi yëpp ena dindugol ɓe bu ñuy xam doom ni ka digul sodo looru neen e ka fatade maa bëggal akoye ɓe labbila nga soppal si diggante bi yema koye min temoto lopitaan bi ñamee aar si njaboot gi lopitano men iɓena dimbayal tankandilala ndaw yi yuudi ako katum fondin kewol yuudi bëri neen ako fondin kewol siya waaye xamuñ luñ liggéeyee bari man do courant sodo maa bëgg nga dimbale ma yuudi akon ɓe labbila yeeyu fondin ñu xam métier ye do kuddulamuta ndax ako katum xale yu bëri ako dindin jama looru neen i batata e mantoro sodo yaa ngi daal di sa doole i bita e ɓe sembo boyla nga dem sa yaay ak sa kilifa yëpp yaakaar la yetta ila wululal e dikkiila nga dem des fa yetta tuje kenn gisul ako kondiminta président yo excellency maa bëgg nga jàppaleem mbe lafila e fondin kewol maa koy ñaareel ba ñetteel ba sabanjam jigéen ñi musol ñun ñoo leen fi nekkal in jolle ɓe jang di nga taxaw bu jigéen ñi def ako ka yeelodula men góor ñi nga xam ne seen tubay waaye jigéen ñi ñoo leen man ako kewol ɓe loori nene ɓarin toña man nag comme jigéen ñi ñoo ma taxawal akon duwate ɓawo musolle a danaa yokkul jigéen ñi aɓe wuurila musol ye nga dimbalee ñu yema koy loolu naa lay ñaan aɓe daan la wolla ñaareel ba sabanjam fii Fuladu fii dëkk bi ako jang ñin saatoto jang saa wasi yëpp xamuñ nawet
ako ñim banko be man sama soto ndox nawet bi fa dem ba dikk ako samani naatale fatata ñoom ñooy yéex a ji ako tolle tarde ka fi amul nawet iman ji sama soto loolu naa bëgg ako alafta walla nga jàppale ñu ye ma koyato di jërëjëfal ite tentula di dalal gan ñi ñëpp ite lumtalo bisimilahi la maa ngi nuyu kansilo saame yi ako saame kansulo la bal kontonna di leen bisimalal abe fanal bisimilahi la kon nag ako kaatu ñu ne bu ndaw jaaxle ako ñinon fonde ñu man itolu ngay dimbale ñaan nga ñu dimbale la waaw fii nay jag ako iye tolu ma koy ah léegi lu may ñaan akaade men daani la say Sidi Ndiaye yaa ñu fi nekkal Sidi Ndiaye tole be ñege maa bëgg mbelafila ngeen jàppale réew mi aye banko ñi ma koy ak Maymuna Ndiaye ani Maymuna Balde Maymuna Balde yo Maymuna Balde jigéen ñi ñëpp musolu be yaa ngi si suñuy bët itolo mu ñaati de yaa ngi si suñuy xol itolo mu jusuku maa bëgg nga jàppale njëriñoo mbelafila yaa mu tam be jërëjëf Lady Councilor Fatou Niang fi mu nekk nii ki ñoo oo mooy Mamadou Camara Same Pachonki Mamadou Camara Same Pachonki su fa jógee Abdou Khadir Diallo di youth leader dina ñëw waxtaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بجمع بكونتنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mugi sant mbooloo mi fi daje so kuuta bari ni sewo keta fonsi kuma kaŋol dooli yitandi ñoola mu ne wax dëgg guddi na waaye nag bu fekkente ne danga kontaan il faut am kaddu yi nga wone folo folo mbe ñaaninkol kontonna ka commencé la sefola anala alkalolu ani ñaani be mu ne mu ngi jiital nuyoo waa ñaani commencé ko si chef bi alkali kansulo si ak waa ñaani yëpp daal bari wollem be mu jeyaatiiti ndax ñoom ñooy njaati bi ya baraka ya baraka jërëjëf def waa ñaani ni ngo bota jee loolu bu weesoo mbem fangla banko mol kondona memmu same bankoti mba commencé la na sefo la me alon koy ba fala e mamu Demba Diallo anala alkalol be mu ne mu ngi nuyu réew boppam di réew saame jiital nuyoo bi nag sin tiif bi Maam Demba ak alkali mi yëpp alkalol fanal bela ke ba konton me yalom fa lemu koto lemu yayam bakke anin alkalol be yayam bakke nag mooy alkali si saame magu boppam la mu ngi koy nuyu ak alkali saame yëpp awa ningo bota je mbe na same banko me marata politiko la Mamadou Badiane ani wodu sabo kiamanol be mbe be kontonna Mamadou Badiane constituency chairman for Same ak ñetti constituency yi fa nekk ak seen comité si yëpp mu ngi leen di nuyu ningo bota je Same kol mu ne loolu bu jiitoo yéen doomu Same ntolu man fen soto fon safo dron président Barrow inimbara baraka Your Excellency ñun waa Same amul luñu ne la jërëjëf awa bari janni nga du woto la waaye balaa ñuy yegg si foofu banko ñi membe siringa jang wala mumbe kototi menketa Ousmane Badi Kofano anala député Kofano ndama Saloum Seni Mbay ngay fanal be konton mu ne fii ziara ci ñu fi jiite mooy honorable Ousmane Ba ak député Kofano honorable Seni Mbay mu ngi leen di nuyu awa Same kol yéen waa Same men tuta je li des naaw Adama Barrow la juloole ben tolla ñun de Your Excellency moom amalu ñu bor ñun waa Same ñoo ko yorel bor ala o mari
julo ñin joña ala ma sono ala be bulu na nimbere fayo sita ay 100% soto keme o keme kono mu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala bor bi nekk ci seen bopp bi te mu nekk bor boo xam ne yow excellence yaa leen ko lebal bayri daal ñu ngi ñaan yàlla bayri élection ñëwee yal na leen la mun a fay sa bor ba am 100% si biir Same bayri kunun kalen bustawni mbeya jele mu ne dëgg-dëgg démb ku fekkee démb gis démb xam démb yëg démb kalen bustaw mooy yoonu bàyyi ñëpp gis nañ ne yoon boobu nu meloon ni ngo boda je lamen koto pasamasi kununga be jamento mbeya jele bi jógee ko lamin koto dem Passamance démb ñu ko gis xam nañ ñu meloon ni hadamayate budul mbiru nite alin kana pisal buñ caalit nag mentuta je li fa des foofu awa sasato mu ne ki feebar ne dokotoro je mon boo gisee sa docteur foye jaral dula faye faw nga wax ko sa feebar adamaya kata Your Excellency mu ne def nga lépp bari dula sababe mbulu waaye am na ñetti bërëb nsi wol wo siaye yooyu de bugg nañ la koo gantul Madiana muy Madiana Same Madina a jamfata sorina silote je yoona mu fa ningo bota je loolu bu jiitoo njalal karantaba a jamfata sorina silote je amul yoon mbe wosilaye wala mu ne ñu la koy woosil ningo bota je mu ne loolu bu jiitoo Same Umar Jula na alkalol bela keɓaɓe sirindamen sen alkali yëpp sen alkali bi fumto ala sate woni mano tema mu ne dëkkam ak diggante dëkkam bépp tali bi mbe wo siila ñu la koy gantul hakkilo ɓa kanne mu ne xam nañ ni nag sa xelaanci barin sa kafu waaye ni fàttali la rek mbe tembo men to mu ne jamono ji ñu toll nin jiwo keta bu tawee ba pare mo bukatano je foofu yoon boobu du doxu mbe tembo men to mu ne jamono ji ñu toll nte law sate sabo ɓe mu ne sin ñetti ko yooyu yëpp mbe kata seno kewle to yëpp fa la ñuy béyee mbe nati ol fawol transport la ñamen mu ne li ñuy liggéey ñu ngi koy transporté je tiñatale mu ne yoon bi yàqu na moto tammino la je kenn mënatu faa jaar wotuman mbe wo siwo dilala kon ñu ngi lay gantul loolu ni ngo bota je loolu bu weesoo mbe banko fana fa konton na memu lamini faderati mu ne Lamin Fadera abe wula ñawoña jàpp ko muy seen baay hakkilo ñu nekk Angleterre waaye mu ne picca ngi ci ko xelamaa ngi ci hakkilo ba jankanne mu ne xelamaa ngi ci biir mba konton na ñu ngi koy nuyu di ko sant banko be mu ne réew mi yëpp be si kadduwa président Barrow e firiŋo la li ñu war mooy ñaanal Your Excellency manga ɓeŋo ak jëm kanam ayda men coodi mu ne fi nga joxoon inchallahu fasi futa je ndax nga mun faa awa ifelay wulta ala baraka waaw mu ne wax kumo man sonoya mu ne wax nag yombul barintol mu Sénégal leeti ñoom nag ay baykat lañ tiya sa ñañin fana mu ne ni ñuy jëndee asimma koy nga dimbale ñu fonsi kuuto sonoya soto jeye ci du yombu serung am batandi le daaw nag sonn e ñinan dunti o alhamdulillahi ren nag gerte gi alhamdulillah sama ñimbo ka baje doliya soto doliye fo mu ne nawet noonu la am bari ñàkk am ñu am nin sandiriña sonoyata waaye jënd bi bu yombee awa wosi ɗiyam be asike mbe kuto sonoyate loolu dinañu neex ñun ñëpp nimboɗa je MPP nkol mu ne buñ fa jógee yéen waa MPP anin min ɓeɓe kafurin yéen ak ñi ànd alliance yi yëpp APRC NRP CDC Alliance alinga kata mu ne nañ fexe mbeke ñun ñëpp bakilin ñu ne bokku ndey fakilin bokku baay ngapesilam sindi ñu toog sirango kan ake Mamadou Camara léegi ki ma aussi mooy Abdou Khadir Diallo youth leader Ndiobène. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Waaleykum salaam.
alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin fos min salmina govano ameno folo mbenna banko govano kondona e moƴƴere mum nde o wondi nde ala beteya men abala banko kam mi salmina ciifa men o mbenna banko sefo kondona e moƴƴere mum nde o wondi nde anara kukendo men abake kam miɗo salmina président Adama Barrow Your Excellency President Adam Barrow abe kontona kam e kala mbo ardi ɗo inima ñolu be ɗum wonani min weltare no bete min ketanje sewo tibbake weltare nde ganduɗa min ganda ɗo nde haaɗi sewo men yalon ko toña ma dandulaalon miɗo toro yafuya noon ɓayri jengi aɓe hakko boyndi kan ɗum ɓawo suwode kuuɗa mi ɓeyɗa e kosame sukara ako asi sukuɗo lafa nonon miɗo moya président a jarama aba fole yo excellency eyin mbala miɗen jogui caɗele seeɗa ga koleyada ɗoɗu sono domandi jottinanamin ɗe agriculture ako yo futandi agriculture ministre ma honorable Demba Sambali affaire poma min ngala tracto ɗo o ndutundu amen ɗo fof tracto wala ɗo min tunɗo ɓe e koye man traffique solo min jeeyi ɗo hikka ha jaga ko toon min keɓoyta tracto fi luwas ako iten naata ko janna fonkata fo jaga inata traffique o sono ɓene luwas on ɗum woni caɗele amen ako min wonna koleyadaleti de e kaaliɗo kulle ndiyam jawdi ndi ako ye jiikumo fo jam ɓurɓeyam ɗum ɗon ne ko caɗele amen min fana munna koleyati de woodi noon caɗele ɗe ngannduɗa ako koleyada doluɓi je miɗen gondi e ɗe kilitayim jawara ako wolɓen kam biri président jawara la jamanu ha han miɗen jaada heɗe ani ɗi naɓe gunuma kam caɗele mawɗe noon ako koleyada balle de ɗe ce amen jeenayi ako nañin sate konontol tomin beddoyto to carte yi woɗɗi akon kata carte fawle dama jam fanale no okkiri min ni bohol minen ɗe ce jeenayi ako ñin sate kononto yeeso ñamin boholola ko noon min jiɗi balliramin weddorde min mbawa weddade ɗo carte ako mbe ɗabila yemma koye woñare fananga carte faydulasoɗo min subiyatanna kanna cartol faydoɗi ɗe ce jeenaya ɗe gokkuɗa bohol ko min woni ciyaman bohol o miɗo andi yimɓe jelo goni e cee he ako ñin sate kononto min ye boholo diila atele o ciyamanode mo lulude ɓiƴe men ma comité odi ako atele mo sate o la ciyamano mbimi miɗo andi caɗele gonɗe ɗe ce jeenayi kulle weddagol aman kumpanga koleya dallonne men ɓe ñin sate konontolu ɗe ce jeenayi si famɗi ha famɗi ako ñin sate konontolu na doyata fa doyata ko wonta temedde jo neɗɗo iɗo fotɓe weddo carte ako men siyata mo keɓe luɗotu abitede men ñantaka carte o fayi woɓɓe ɓe si weddorde nde joomum on heɓani ko yaari wawata yaade weddo ako tumoɗoɗu kata carte o fayi ni man taran soɓe ɗukatano ɗum ko caɗele amen mawɗo ako wiila koyadale ɓayri noon jenguite ko haalde koye heewi ako ɓawo suwo kuuta kumanani siyata mi yiiɗa woɗɗin haala ka akoye man lafti gumo jam fandira komi jiɗɗo fof wiya wibaro ako a lafta ɓeya ko wibaro assalamu aleykum jërëjëf fi mu nekk nii nag dinañ oo ki nga xam ne mooy sëñ benn si député yi nga xam ne moo nekk fii di honorable Omar Joe mu ñëw waxtaan ak mbooloo mi su loolu paree nag am na présentation suñ fee war a def su ko defee Pa Diagne ngeen dimbale ñu facilité loolu ñëw standby. asalaamaaleykum ñu ngi leen a lady councilors ak ward councilors yi fi nekkee ñu ngi leen a nuyu. lady councilors ni ward councilors abal de kontona di nuyu honorable member bu fi nekk muy honorable Maimouna Cissé. honorable Ajaratu Maimouna Cissé abe fana kontona
di nuyu ñu nga xam ne nii ñoo nekk yaakaari ëllëg te xam nañ ne pare nañ taxaw pour delloo président Barrow State House mooy Yussi Ñaani ak Saami fondinkel melɓe ñaani nin saami altellom saami sama jikol ba telle kan sama ndum ngalonne allota allante wosidi ko alla kaydala ko ande yo excellency anta murundina State House 2026 bari na jafe-jafe yu nga xam ne nii wax nañ fi jarut ma jaaraat si ko ya da jamal fona jam amanjara e trila fam di wax rek ne ako aba fona doronko ñi ngi sant His Excellency Your Excellency mbe sentula si fertilizer li buñ passé nii nawet bu passé nii sama men tambita andiri la karola fertilizer bi yomb na accessible na andiri ni da feyata asotodana ta subiya dafa am luy am lu nga xam ne ni dañ ko de wax natural occurrence ako kuodol bisele medialon koy campagne national wala ñi am facteurs yi nga xam ne ni climate change moo ko dee def ako e facteurs sotol soto medialon climate change keke surtout ma woot buñ nekk nii sakombe wodo men to jam mun nga dem si yenn tool isina kunko doluto nga yëkkati fa gerte yettiro tika fekk deful dara yatara keseta fala dugub bi fu ñu war a ñore ako ñooli nan tamola dami foofu lañ amee problème foofu la ndox taxawee ako jiyo naata kuntu jele problème o damu tata woleto affaire électricité bi ako ɗum électricité courant la karola am na ñu si wax ako moɗo diyamuta je waaye bu doon président Barrow di ñëw fii ako naatara noon président Barrow la jannaɗo juróom-ñetti dëkk rek ñoo amoon électricité ñaari wayatara binala sa te sey doronne courant soto last intervention am bi dem na ba 34 villages ako alan maman labaw sa te tankalani sayya soto te xam naa ne suñ ko joxee chance ako ɗum alon ko ndinga chance yala kon dooruñ taxawati fii ñu ñaan électricité ako wotonte loola jan ka courant kuwo kumbo am na ñu nga xam ne nii ako moɗoli bi jam dama bëgg ngeen déglu bu baax akaɓe laslangal lammoye baake ñi ngi ñëw ibinakam di wax kadiyam ne ñoom ñaani lañ dëkka itel ka fo koye yaaɓe ñaanile wala ñoom ñu ne ñaani lañ juddoo wotoy koye mo ñaani golle ali lamoy bu ñaani sosoo ba léegi biri ñaani baya wulu gisuñ leen meɗon meeje dégguñ leen namane moyi bañ am interest koye suulo sotom ñi ñëw ne ñoom ñaani lañ juddoo ñaani lañ dëkk e koye kana ñaanile koye yaaɓe ñaanine bota ñaani suñ leen naxee loolu ako ndiyal nene wola ba ngeen jox leen ko faari allah carte keso diina suñ demee ni tata dootu leen gisati andejela kotan de beneen bi mooy ako men ɗo kam ku toppa dara di ko ut ako mooɓe fema men nomay bañirina ñaar fukki at ak juróom-ñeent sanji mowanni kononto next election 2026 mooy nekk fanweeri at élection naalaale ɓe kela sanji tan saba su ngeen dof loo wala ñii nelaw ba jox ko réew mi naali siinota faaleyo bankoɗi wola fanweeri at yu mu xiifoon yëpp dina ko lekk balaa moo liggéeyal Gambia tan sabo men aya bonko aba domanale folo jannakanal ma koy ɗum wolontoɗa kon loolu nekk na lu nga xam ne nii war nañ koy bàyyi xel ko woton ñantan hakkilo bila woton di ñaan yokkute ako aɗe laalelo kela lafaala si affaire sécurité bi ako tanko bundala karola dañ dee am intrusion léegoo léeg akon ka koleya dal soto tumodol mooy am roba si ako ni am roba sol léegoo léeg ñu ñëw wasu tumodol isina wasu wala ñu ñëw ngunta wotoye na ngunta wala ñu dem Ranérou wotoye ta Ranérou nekk na place yu nga xam ne nii faral nañ di dem foofu noonu ñel muddul Allah ti dami yalon koy ke kuntilinde baake response team bu ñu am fii akoye response team o men soto jam Lamin Kodo la woɓe fo Lamin Kodo balaa ñoo àgga foofu janni ka fudate da ngay gis ne fekk def nañ li ñoo def ñi dem wokatarayde men kene yaake foye tata foofu tam ñu ngi fay ñaan ndimbal ako je fanam ɓe daniro danira ba nga xam ne nii dinañ mun a relax seen jikko yu ñoo def noonu ako fasaki nandila o keɓala kurum iko ɓuranone ñaami di congratulate président Barrow Your Excellency ɓe congratulate la si Hakalang Road bu nga xam ne nii ubbi na ko bu yàggul iko tañin silo men yelela men mo hakkalan na silo ak xeer bu nga xam ne nii teg na ko Kantora ako anin silo ɓe yaɓerola kantora te xam naa ne beneen xeer bu ñu war a teg ñaani lay war a doon akon ɗum alon ko silo me bina alala aɗa kene ñaami skill center
skill center bu nga xam ne ni def nañ ko wasu yemen ke wasu jang mu nekk di first skill center in CRR North ako ngata ke skill center follow di CRR North soo xoolee CRR North ni ajube CRR North lu ko daga Balangar kabo Balangar bes Sami fo Sami amul benn skill center skill center hani kiri si jamono His Excellency lañ amee skill center ako His Excellency President Barrow jamano lo awsolo bu nga xam ne youth si mais yalon ko tel fondi ko mun nañ fay train métier asi métier be do karan métier bu nga waroon a dem jàngi si àll bi ñanta dala métier men karan na wulo ko su fekkee am na ku la ko indil ba sa bundu nekk so men biana ti ko la ko da bunda keneen ñëw di yàq sa xel ako modo kana ke hakilo tina kon bul déglu kooku kana wala moy soo ko dégloo ni wala moy dina yàq sa xel abe hakilo tina te du la defal dara ndo tina fenkele abe na hajo fana bu ñëwee si wàllu price si gerte bi ako ni na ta tuga tiyo dado His Excellency gis nañ lu nga yóbbu gerte bi His Excellency ngaje tiyo samba daga mento e lafa mentini lu ko dalee 17 dale si ba 38 kabo dara si tan ani woro uta kana ko tan sama ni sai baykat bi ako angel senegal fii amuñ lu mooy gerte ntol man fen solo jana ma ke tiyo suñ ko jaayee ni nga waati lu des yëpp men be tutate ay lijjanti la li jantiol don don ba beneen nawet fo samana la ñu ngi lay ñaan me dani la pour price si gerte bi pour tiya dani ñi considère ñu ko ise jube ni pour yokkal ñi price bi pour ka lafa do ke su fekkee doole bi mu ngi fa na tara sembo te xam nañ ne bu fa doole bi nekkee tam yéene nga ñu ko ko na sembo bi ci ngani yobe la lu mu liggéey si Gambia suñ ko doon wax fii ba suba ni banko kan Gambia nen ko na ko jam ko sama kon du jeex ko taate banna kon kuy ñëw wax la ne la kooku liggéeyut ni momo bina jama ba fole wo man do ko te su ma daan romba fii akondu naka tambi nun jam doo gis live ibu karam pute fuñ taxaw nii mbelore ndami yaa ngi jàkkaarleeg pôle yi inabe kuram polo te moom moo ko fi indi ndo atele yana te balaa pare ak ñaani akondu jannani ñani dina fekk ñaan yëpp am nañ électricité la ñani be electricity kon ku lay defal loolu yëpp mo men do be keke nit taxaw fale di wax lu ko neex ni mo kalo jana ka ni dia ku mo fo ngir bëgg place bi ko ni kamadol lafta place oni ma ne ko ma leen di wax ne adene ko laye wolo ñin waa Gambia tol Gambia demul ñin waa ñaani tol ñani ko ak saami anin sami ñin kuy dox di siggi lañ bëgg waaye bu ngeen koy doxee en pinta mole la naade tamala ka ku muli bal men ka ku jini man la di won kuy doxee bant moome yaalon sin sabolo ne dafa soxla Gambia wo kaate la sa Gambia ñu jox ko Gambia nga Gambia di spola buñ moytuwut akaani Gambia yëpp dina ko fajoo wallahi ni men ke ko Gambia ko do be kon yéen yut si abandon fondi kew yut si ñaami ñaani fondi kew yut si saami same fondi kew maa ngi leen di dénk président Barrow abe president Barrow kam karfanal te bu leen ko kenn yàqal ndum mo kana tiñali ñuy dox di wax men ka tamay be diamu coow li bari na de diamo siada de waaye moto yi dem kombo bari na bari moto men ka ta kombo siada waaye ku dugga si moto bu nga xam ne nii driver amul wala driver bi mënul moto ni dun ta moto kono driver men nam driver man moto no yow mun na am ñuy àgg kombo yow doo si bopp ñi ngay jërëjëfal nag ajaratu Maymuna honorable Maymuna Cissé ako honorable Maymuna Cissé si tricycle bu nga xam ne nii jox na ko jigéeni Jakaba ako tricycle me yaadi Jakaba musola anti may ñi nga indi tricycle bi ako anti may yo tricycle na ñi ngi ko si gërëm bu baax be templo kampate di wane kontante bu baax kanna se wada itela ñun waa ñaani ak saami to ñaani ko anin sami suñ ko mënoon ninga no 2026 2026 sori na ajam fadal nañ ko def December 2025 dinañ ko sottil président Barrow bem fees ake December 2025 be la kanto fandila kon ñu ngi leen di wax jërëjëf jërëjëf honorable Diop comme que ni ngeen ko xamee si fi mu nekk na CRR North ki nga xam ne mooy deputy speaker of the National Assembly muy honorable Sidi Ndiaye moom mooy ñëw waxtaan ak mbooloo mi honorable bismillah. Miɗo salmina His Excellency President Adama Barrow
miɗo salmina ministre ɓe men gardi ɓe fof e inde honorable Hamad NK Ba. miɗo salmina regional governor Ousmane Ba, deputy governor kañe sefo ɗiɗi fof. honorable Omar Diop kañe député ɓe fof. honorable May Fati kañe partner parti ɗi fof. Maimouna Balde national women mobilizer kañe rewɓe fof. Alaji Saj regional chairman, regional executive, APRC, NPP, Citizen Alliance kañe regional chairman ji committee ji fof. Constituency chairman NPP kañe committee ji maɓɓe ɗi fof. imam he alkali sare nde he ñaani fof men calmini ɓe kañe saame. miɗo salmina kawiraɓe amɓe mamiraɓe amɓe yumpiraɓe amɓe fof miɓe salmina on jarama. e ñaani men beltima enen CRR North CRR South men beltanima président Barrow kañ helam makko ngu en gonani président Barrow 2021 te en nimsani bila Gambia dari he hande CRR North CRR South ko président Barrow liggani en ko ɗo duuɓi temedde tati Gambia ala meeɗa ɗum liggade ɗo bila he wallum courant he wallum laabi he wallum school he wallum lopitaniji he wallum ndema he wallu ɓamtare enen ɓe ganduɗa ko enen goni jibinande CRR hande kala saare nde jaaɗa ceyel tokosel ceyel mawgel a yiyat laabiɗi président Barrow liggi ɗon a yiyat school aji ɗi président Barrow liggi a yiyat lopitani ɗi président Barrow liggi kono ko ganduɗa mamiraɓe meɗen ɓe koɓe koyɗanno ko babiraɓe meɗen ɓe enen nden ne garɗen président Barrow yo okkaɗen courant mbiɗen mo président men nani kono nde jaaɗen cuuɗili men en gumani ɗum hande président Barrow fayde kala saare e CRR saare mawde saare tokoserde a hokki men courant menen wa CRR fayde kala saare nde jaaɗa président Barrow a hokki men ndiyam nden noon enen CRR naaɓe mbimi neɗɗo na wayno kojongol sa a ñaami ha a haari a sikaɗa metta ñamde kono after 1 hour a wayno ka meeɗa ñamde président Barrow bila lowa Salum opa Salum ñaani dia ñaani saame laabi ɗi ligganinɗa men ni men ganda noon foti nden noon si tawi ko ɗum minen CRR naaɓe ko minen joganima ñamade te si Allah jaaɓi nomin jaɓirnomani 2021 minen kalifaji CRR honorable Hamad Ba he député ɓe he ambassadeur ji ɗi he directeur ji ɗi he permanent secrétaire ji ɗi he deputy governor he sefuli amen ɗi he chairmanu jamen ɗi min digimane ko an gagnotoɗo in 2026 de ko ɗum woni interest amen ko ɗum woni jam amen woni jam ɓiɓɓe amen ɓe
woni jam leydi ndi woni jam siyarar nden noon président Barrow meɗen ɗam mbiya a ari ɗo jiɗeɗa a ari ɗo jiɗɗa a ari ɗo jiɗaneɗa te a ari ɗo goodeɗa nden noon on jarama jërëjëf honorable Sidi Ndiaye fi mu nekk ki ñoo aussi mooy ministre bi yole wàlli nguur gu ndaw bi mooy honorable Amat Bah mu ñëw waxtaan ak yéen mi salmini président Barrow e ministre ɓe gouverneur e chairman area council aji counciloji ɗi sefeli ɗi deputy speaker his parliamentarian gonɓe ɗo fof advisor ɓe party leaders coalition party members executive party ji gonɓe ɗo fof mi salmini jama ñaani fof mi salmini jama saame fof min beltima min jii fedde nde tertu o moƴƴi mbolongo ari e yakara men ɓeydima he yimɓe saami he ñaani min nani kaalaji mon ko kalɗon ɗo he ko jambitɗon ko jiɗɗon waɗanede laamu Adama Barrow waɗana mon on woni dalil yaago amen min immo min ngara min jiya mon kaalon min nana min mbaɗa jiyon si min nani min mbaɗa si min mbaɗi jiyon si o dartima gila Adama Barrow jooɗi duuɓi jeenayyi caggal ko o liggi he laabi ɗo he Gambia liggaka ɗo he duuɓi 50 pawɗi ko laamuji goɗɗi goni ɗo ko wiide ko fulɓe mbi ko hippa cengelal haɗaka laarego Adama Barrow ko waɗi ko ala mo ɗum huppi e ndi leydi iskulaji ko o liggi ɗo e Gambia a meeɗa ɗo ligge l'hôpital nuji ko waɗa e Gambia meeɗa ɗo waɗe courant ko adda ɗo haalama ɗo meeɗa waɗe nden noon enen ganden laamu ko nafte nafma mbawa yi ɓeydade he gurdam ma e cellal ma Barrow nawta mon alijanna kono mon wawi okkuɗo liggorɗon koye mon ha mbawon rew Allah mbawon ya alijanna se ala ndiyam diine ma timmata kono on keeɓi ndiyam joni ko heewi se ala cellal diine ma wawa timmu on keeɓiɗo cafrorɗon on jambitiɗo gorɗe moɗon te inchallah hoddiri o wi o liggotoɗo ko yarata e 50 kilométre nder leydi ñaani ɗo e leydi mone te ko o wimon ko o waɗat ɗum ko jinmi noon pamon onon ñaninnaɓe e samen naɓe ƴoyno yawti e politique ƴoyno yawti e politique ko gonga woni ɗo politique harmani politique bonani an mbaɗowo mo politique wawi bonɗo woni wawi won bonɗo wonna wawi won karmuɗo kono Adama kala ko wima mi waɗat o waɗat so a wima ko wawa o wiyta mi wawa te si o naati e golle o ala hen abbako caggal o wujjata o tappilta o fenata julɗo haqiqa kulɗo Allah deftiɗo hakke ɓiɓɓe Adama liggotoɗo jamma he ñelim subaka e kikiɗe ligganto ko ɓiɓɓe leydi o ligganto sa heeɓi mbir mbayɗo noon he geew yo a yettu Allah mi haalanimon noon geewo ko e guerre gonɗen guerre o woni hoko woni kulle carte ɗe puccinɗen 2026
2026 si a appaki hayre a wawa contanede hayre koni mampula keso no mayte keso gottinola ɗum hoɗo fuɗɗorta ako woɓe damutala woni voter registration o ako aka damuta karte kese taɗulade si tawi a waɗa registre nima registre a heɓta carte ite carte o sodolat si a waɗa registre nima registre si a heɓa carte nima carte o sodo mbirma o carte goto dañi ina biro e carte kilin sodo si o yeehi guerre natata fera si o fellama ni a bum si o felli na e bundiro kartal ma ko huuɓi ina o kette o banda si o warama anne a muccata ni a falon ko ite kanalake nden imme ɗaɓɓo en carte woto ay nga wulinata carte imme ɗaɓɓo en carte nga wulinata carte o jehen mbaɗen registre ngata registre namen sukaɓe mbaɗa registre ndion samba e registre kalam carte mum majjuno ako momola carte o fili ya ɗaɓɓito kartal ma tela carte o ñini onon jon guure ɗe noon jinmi haalan seeɗa tel alkalol akala stadium la delle kala ɓiɗɗo gambia mbaɗɗo qualify momo ñim banko diwtindi qualify mbeɗemo kartal makko ala mako ala carte o ko rayit mabɓe pour ɓe keɓa carte ñantoɗon pour ala carte o sodo mbaɗe feere ɓe keɓa carte feeroɓe ke yela carte o sodo on ɗon ko he mon comisi onon alkaliji ɗi woɓe laara ten alkarolle ka e altelle samba yeyi he sefeli ɗi alten sefol yeyi e kansuloji ɗi fo kansuloto yeyi e député ji ɗi député oto yeyi e commandant uji ɗi commandant oto yo on fof immo oɗo daroɗon o carte registre aro o yimɓe fof keɓa carte itol ɓe ɓuuri yelo yaade ko foñum bankudemo e carte o sodo si on mbaɗani ɗum ɗon naalima woke ta on perti hare nde ay woto salon ko ɗum wona haala masla haala ka heewi coow o heewi fof kuma kento ko carte ɗe woni haaju o ako kuwoɓe kummu carte yahe tinno ɗon ako ale wakkil wo gaccon kala ko bette gonnoɗe hakkude moɗon jejjite ɗum ako aliyaɓuɗa fotan fansoɓe mbatema a yellina wolla si on cakima on peccima naali jandanta dambon fotata haaju mon humtotako allah haajote dara si on goni gotum nangodirɗon naal mukkilimtade ñomuta ndentuɗon jikke ndentuɗon anniya alkafuta ganioni daji ko ma allah weeɗa mon ko jiɗɗon ko e élection garowo sawo kaaliye joni noon mi torimon ako abal darira minen min immoto arde wallude mon he on carte akoyteso wullal kal mako e alew kanton par ce que ɗum lamdi waɗe ko kalis ako woyeɓen kañum wolon koɗo ma yimɓe heɓa ko jaari ko mbaɗiri on ɗon fomol sita karon soto pour que tayla kam ma yimɓe heɓa no jottori e yimɓe wawa haaldu e mabɓe fomol sifuta ñoomo keno ɓuɗini ma min daro min balla mon e muɗum fon silo ngallo alfe a pour mbir men mo wawa heɓ kure ɗe yaari guerre kesol soɗaɗi ɓelɓitako ko warugal kala ɓiɗɗo adama garɗo ɗo momo ndinna ñantoɗon woni si a laamima noon ni keta mansa a yawta andu guiɗo ma ibukatari e kañum tewlonna neɗɗo ne ara lukan ma ako mosina e wuuri fe ta ko yidgo yiyego alasta yaade ɗoɗon neɗɗo ne ara lukan ma mosina e wuuri fe ta won ko yiɗi e maɗa aɗa suularin fendele ɓuri neɗɗo ara lukan ma ako ɗosina e wuuri ta ko haalda ko ala he makko woto aka même foya tato gande noon fon salon ko on politique yawti joni politique o tambitoyde kala ko mbaɗɗa iɓeɓe woɓe ndinke ma yimɓe ganda fomoru salon par ce que si carte ɗe comptama katum ni kesolu kontina ta laaɓi wota sénégal haalaji keewi ɗo noon kumoɗum seyata jam jamban mo haalama jamban ɗo fole jam koɗo gande min mbaɗat hen komin mbawi ko wota salon ɓe mennola je mbakela jeeri président diawara ako président diawara woni ɗo lamɗo akene jamman satine min ndewi saare mabɓe ɗum ta dala sato min kuccito e jaarume tade jarume hay laawol ala toon ani silati je min jeeyi ɗo kala ɗo wona hay ñaani akon ɗum te jan ñaani laaɓi ngala silati jam hande baro ari ɗum bi barona waɗanan mon laaɓi ay silol kane tinne ay wakili ɗaɓɓe carte ale karton so on keeɓi carte ale karton gotanemo ale karton ñaninnaɓe on jarama ñanin ko lara baraka bisimilla léegi fi mu nekk ki ñoo aussi pour mu ñëw waxtaan ak mbooloo mi mooy ministre bi yore wàllu agriculture bi parce que am nañu fi waxtaanee mbiri mbéy mi dina ñëw tontu si wàll googu. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin docteur ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mi salmini His Excellency President Adama Barrow Secretary General ko akade kontonna Secretary General NPP and our presidential candidate 2026 mi salmini ɗum tigi tigi Secretary General of NPP and na
candidate to 2026 ataye konto. Mi salmini ministre be ardi be fof, mi salmini député lady o woni honorable Omar Diop, mi salmini honorable Sidi Ndiaye deputy speaker. Minister min inana tayola Dibido me munyani la deputy to honorable Omar Diop and Sidi Ndiaye about control. Mi salmini government moƴƴo governor Ousmane Ba e deputy makko Seni Mbaye mi salmini. La governor kendo governor Ousmane Ba inila deputy Seni Mbaye about control. Mi salmini sefu men moƴƴo Père Ba e sefuji tunduɗi fof mi salmini ɗumen. Sefo Père Ba anin sefo Mam Demba nanin sefu kendolu about control. Mi salmini regional chairman Alhaji Sadj, mi salmini regional women mobilizer Muskeba Keita golle moƴƴere ɓe mbaɗi ɗo ɗe executive moyen o golle ɗe ɓe mbaɗi ɗe waɗgol ɓe yimɓe fof mobilise min calmini ɗumen. Regional chairman, regional women mobilizer ayanin do kuñimma kañin jamaɓe kafuñoma mba tentula kan mba ñimbarala kan. kono mami salmin a sow mo ganduɗa ko regional campaign manager te o golli he o cross capet mbaɗɗo ɗo yimɓe iwɓe ɓe GDC ha ɓe gari ɗo golle ɗe aso waɗi ɗe minen ɗumen tini min calmini aso abbete min calmini mbaɓɓe ɓe cross capet giwɓe ɓe GDC gari tawtugol his excellency président Barrow he NPP min mbiɗumen welcome min jaari ɗumen e argol ngol NPP. Aso regional campaign manager mbe fanantentula mbe deyla yekata kuwo menke fo ñulumel cross capeta inata jang nga kalamutale ila o kato kan mbe tentula mbe deyla. wodi immorɓe UDP gele-geleji ɗiɗi kamen yimɓe capanɗe jeego ɓe gari ha ɗo ɓe kesani waɗe président e minen ɗumen jafno ko nantodiral ngal mankuno wadde he ɓe korima waɗe président min tini noon pour ɓe kooti kono délégation guimoro NPP e yamirode his excellency min garat min jottano ɗumen saare mabɓe to pour min mbuɗa ɗumen welcome iwgol UDP ɓe gara ɓe tawta NPP e his excellency président Barrow. fula men nata jang mo taworo nin fen UDP kollo inata kakafu his excellency president Adam Barrow la barin ñokala mo to bariya Kenya kamma manna ñomoyno ku komin mekala mo to fayi muruta barin be wulidare ka buña hitera his excellency be mol wulidira kata futema kata e konto ke bisimlay NPP kono. His Excellency yimɓe leeɓi ɗo ɓe kaali kulle ndemaka he CRR North ndutundu ɗo. Your Excellency bankoɓolu i wasita seno bunda dola nin tundo kan memu CRR North. CRR North noon ko tundu remoɗum maaro a bete bete bete. CRR North ɗum mani sene dularon de baake fana. Paraji maɓɓe ɗi alhamdulillah ndiyam ɗam yonno kono gese dowɗe hika ndiyam ɗam tañno law seeɗa. Farolu ñing faro mani do kudural fara do kudural kendol londe bari ñinan komin jiyo nata kuntu juuna yo hokkale da fanon soɗo. His Excellency ɓe kaali ɗo kulle gerte ɗe ɓe kaali kulle sekoji ɗi ɓe kaali kulle noɓe mbowini yoɓire wiyegol kiwmoni ɗum fof ɓe jambiti ɗum ɗo min tini min nani. Your Excellency ila notolu Kenya tiya sanya Kenya tiyoda ani jornya ka Kenyami kiwmoni la karola yo wasida bedile ndunga moyle ɓawo seeɗa ɓe kemno announcement mbo ɓe nani wiigol sekoji kewɗi cokama ko sekoji capanɗe jowi tan guddita e Gambia fof mi andi ɓe nanino on kibaru kono komi faala laɓɓinande ɗumen ko guili hande kala sekko mo ganduɗa o peesi guerte rowani on sekko hikka o udditat omo jogui ñamande o ala ñamande kala sekko gongo Gambia o udditat hikka o peesat guerte. Masallah tatulet ako sekolu meli ka ko fay sorontere men tala sekku talulu ñom ako baraba lahi tani nako sekku wafiro ke seru ye sandiro ke seru nginem fana ibe sandiro ke la julu mela mellaba julu ta mellaba aba lama ni andira ni nako allati sandulalu albe murula jele kallati yorusa kala mo ganduɗa ɗon ka sekko manager aɗa ñawli jiijisi si terengel yawti wona joni kono si terengel yawti jiijisi naɓe noddama jaa ofi jooɗoɗon gajoɗon ganda hoɗum woni ñamande ma nde puɗɗoɗa yob kono ala sekko gonɗo ndiɗo leydi président Barrow yammiri through ministry of agriculture hay sekko woto sokeɗa sekko fof peesat guerte hikka ako sekkolu be
momon di muse ko manedati ni alon tulole bela ibe kammi tilal fotreto yeta GDC ini kaja tulole ni toyara parlament di alole ko seko bekin banko kam His Excellency President Adam Barrow na Yamarodo kata Minister of Agriculture kani intandi ko ani security won kon melbe soronda on kaali ɗo tampere nde keɓɗo nde rowani si on peesi guerde heɓgol ngol kaali o on kemno hen tampere tigi tigi rowani aliye yim ko ɗum ko seɗum aliye koreya dal soɗo jiyo saññala an allah ko ɗo soɗo ñateña gamba yewo moyle ye kalamdaroke o fanantol hikka noon ha joni si neɗɗo peesi guerde a yoɓete mobile ma he kono komin darani ko ɗum woni hikka kala ɗo peesɗa guerte on agent ma taw on mo jogii kaali jonɗo ɗum te agent jiɗi a ɓagata iwata saare he saare ma jaa cee tati ha nayyi pour aɗo addoya kaali ma o si allah jaɓi hikka ɗo peesɗon ɗo guerte nden saare agent wonat ɗon mo ganduɗa omo on wawi yobde ha yona min jaɓata hikka neɗɗo peesa guerte ɗo ñaani ɗo ma saame ɗo wiya on ko yana kaali makko ha Farafeñe ma ko yana kaali makko ha Bansang ɗum ɗon His Excellency ariti ɗum ɗon ɗum watta hikka yin bankoña ton ko dina mansa bala fa mansa a balo fata sénégal ay yamarodi ko ñinan jooɗoɓe kele ñamin koma ketanu ñamin toro seru mobile olu to bara siñillo ko ali ɓe sandiro kela damin ali ɓe doola kele e jen solɓe soɗolake meliyalon ko nalie ɓen san iɓa doolalla kele kabata kabo ñani dam kada fo Bansang oto kada fo Farafeñe wo diminnaani kolyamin latar kan seru ñinaɓe bantam bilo kirawlen fo ñowtelalal kan kotake si on daari sa yi laamu ngu dari fi yimɓeɓe ɓe joɓe he mobile enen fof enen gandi hala bandeɓe gonɓe ɓe he tunduji he amroɓari mbaɗanoɗo tunduji he ko terel he terel amroɓaji ɗi ɓurno heew because si ɓe gandi hande makan komma peesi guerte mum ɗe o yoɓama guluje nogas mo walo ɗe guluje nogas ɗe galle makko ɓe ɓaga guiɗiji ɓe gara ɓe ñappo makan komma ɓe ɓamta ɗum kaali o kono ɓe gandi hay si ɓe gujji téléphone makan komma o ɓe mbawta ɓan kaali mum guerte o ko wadde laamu ɗum addani on o ndiɗo jobdi sifa ako niyaji hanin kadi nin téléphone jolu iba sabatindi kan wallahi tol fama yalon sakon na siyaran tan ñin boyin kan men bebe ke kan a jama ika ke wati tumale ika bula fo tere to yaje ko yela tiyo wapi ila tiyo ko do de la di fokono idi tara isi boyin kan ni yalon ko bi magaye tiyo wa ko leke idi dama tun na silo kan iba boyin kan na iba la ko do tala bu barni hedala la ko do tala mobile le kono amon ko do ni na kodlo amon mobile ni na kodlo wo ko mobile kansen ani wala bita mbi tara ko do wo be tankala te sa ndaari leydi ɗi ko kaali natti nde ɗo e peese guerte ko million ji joni wiye laamu ɗum rondina yimɓe million ji 5 million ji 10 e moto adda ɗum siyarar walda ɗo e muɗum yimɓe ɓe tina ɗum ɓe ɓaga guiɗiji ñappo ɗumen wadde min mbaɗi introduce ndiɗo jobdi sifa minen on mbaɗa laahiɗi noko ala perdowo hen kaali mum ɗum ɗo wona note kaali ma o ñande peesɗa ɗen ɗon balɗe a heɓɓoto kaali ma o ta tampani ta woɗɗoyani kono noon ndiɗo jobdi sifa aduna o foof ko ndi jobdi sifa fuɗɗi ko ma jaɓen ganden ko aduna o wayliti waylet way noon ko ma ndiɗo jobdi ɓuuri en naf ndi ɓuuri naf laamu ɗum ndi ɓuuri naf leydi ndi duniya ale yelemata aɗum fanali e yelema bi duniya ka tama ñaami aɗum fanaye ka tama wo ñaa yemo wulindi kombo ay koɗo fandi moto kono ay nin silomuta i kayita sénégal to ni e moto e bantambi na fulo men bije yata ini sénégal la koɗote mansakunda la koɗote ako ñina ginandi ye kono siroke ni jamani laban bi ika joroke mobile le to ika joro ñamenke itol si men no wono ka garantike alla kodol momonde niya wafi iba sanna aswafi kula asoma fulanja asoma sabanja ake tambidala ibe la kodo sodo woni lebdo do o wi pour laamu ɗum daro walla ɗumen paraji mumen ɗi gondi ɗi ñaani ɗo no paraji ɗi gollira ako moɗo loteda ko iɓe Mansakunda dalila
bawo lalle be siyari na fara sene bundalu afanuta man sasa nyatilila ke mako wo farol be do kula nyami. His Excellency hika o nyani do tan faro sukutango 75 hectare ko maka woni sede 75 hectare ko an hobingo an okibe awdi te de a gates do ganduda ndiyam dam nat fundu o gate ji sappo e jetati ko laamu madum fixé dumen colvard ji jeenayi pour ndiyam dam no natire no fundiri ko laamu madum fixé dum fo koy o 2025 wada. Your Excellency ayente men ke sede odi suruwal ko tungude du tew ni nata mako fekke ñaani sukuda ay wo jeedo na ko jeedo te balabe tambila hectare tan worowula anin fen men ke ñaani sukuda kay dula ko tawlu dula ko tawlu. His Excellency ñaani wasu hectare ji capantati e jeego ñaani wasu hectare tan saba anin woro Bara Jali hectare ji capanɗe jeenayi he ɗiɗi Bara Jali hectare tan konoto anin fula Fulakunda 200 hectare Kuntor Fulakunda mfangla sato hectare kala fula ñaani kayay 40 hectare ñaani kayay hectare tanal da yeyi jaarume ma Touba Koto ko 48 hectare ni dala jaarume fo Touba Koto 48 hectare Lamen Koto 13 hectare Lamin Koto 30 hectare Paconki he Same Madina 6.1 hectare Paconki ni Same 6.9 hectare. His Excellency ɗi paraji fof ko laamu maɗum hoɓi ɗumen for free taɓe joɓani ɓen okki ɗumen awdi maaro ko yata ha 11,000 kilogramme awdi maaro ɗum men okkiri ɗo. Excellency ni nam man fari ko bijo mte Senegal manu Senegal mbe ko bo sodole free ala ni Your Excellency ini la minister ba hay si wona awdi maaro he koɓi ndi ndu tunduɗo woodi hoɓanaɓe hay tubañoji ako amanna dan mano nyin turo nyin tolonal bari na nyin tundo to hani tubaño doli ako bo sodole te a okki ɗumen awdi 19,000 kilogramme awdi tubaño ako andu inata tubaño turodi men tata 19,000 kilogram. His Excellency fanni laamu maɗum ɗum fewni kulle affaire maaro he ndu tunduɗo ako Your Excellency ilani masakunda ay lodu la ni kato menke man senola min tundo kanja projet ji ma agriculture ɗi ɓe gokkiri ɗo 4,200 sakuji engrais ta sodaka feren ko okka remoɓe maaro fo free ako angiri même mon sang adi ka senelala atado 4,200 mo financé dolte ngado soto kolole ndin nyon jama. His Excellency ɗum ɗo fof koye ndu tunduɗo waɗa hay si wona sengo awdi ndi he engrais he koɓi ɗi Excellency wasuɗo men gokki ɗumen tracteur keso poul wasuɗo ɓe darnanama agrologistique senda minen ɗamini sa iwi ɗo ko a rewat jiya on ko $2 million investment mo ganduɗa ko laamu maɗum e World Bank gone ɗen golle wasuɗo. Your Excellency wasudanga sosoloje koso membu nyamtamti meyaron ko $2 million ila mansakunda ani paterson wolle lotawo te wasuɗon ɓe gokka seed store mo ganduɗa o mbon wona the same with this logistic center o ako wasuje seed store do dila menni ni logistic center mankele kundawr Fulakunda min gokki ɗumen combine harvester min gokki ɗumen transplanter min gokki ɗumen rotavator vote ɗiɗo fof ko hikka ɓe gokka ɗumen kundawr Fulakunda kundawru tundo ye combine harvester dilale ani mani wotorlam ani rotavator vote ani rotavator ni ta naari ñaani sukuda ni tara ñaani sukuda min okki ɗumen combine harvester na combine harvester dila te min mbaɗi cold store nder garden maɓɓe to tigi na cold store fanan kela garden o kon His Excellency ɗum fof ko 2025 laamu ma ɗum waɗi ɗum in 2025 long élément sakunda e yimɓe karantaba toro ɓe oka tracteur ye tracteur dila ɓe darnana magasin ye magasin o ɓe jogui dry floor ye dry floor ɗum fof ko laamu ma ɗum golli ɗum hikka ni man sakundalo yimɓe lo His Excellency sa e ñanga bandak Your Excellency ni tara ñanga bandak e paconki ani paconki ɓe fof ɓe darnana magasin ji hikka 2025 magasin o soto ñinan
ta laari saame ɗo he ñaani ɗo ni yaduɓe saame ni ñaani P2RS projet o P2RS projet ko community ji 17 sate tan saba anin woro sate tanni worowla sate tanni woro ko ɓen ñaagino machine gawri ma machine maaro wolle daaniro kenu mani tu masinulla anin ñootu masin te ɗen ce 17 fof gokkete maaro e machine gawri anduñin sate tanni worowlo ɓe iɓe mantura masin ɗen ce ngoni kejaw wo sate ollon kejaw kibiri jamali dobo kuntawur e goɗɗe excellency ɗe cee fof e fof torino pour ɓe gokke machine ali gawrite projet P2RS jonnaɓe his excellency tracteur ji kesi ɗi gadduɗa ɗi e ndi leydi ɗin tracteur ji kesi 4 ko o region ɗo ɗi mbaɗa allocate goto o sa ko député maɓɓe o gokkuɗa ɗum ɗum ɗon fof ko wallugo remoɓe ɓe maaro 2025 ɗo a ɓangi pawatila a hokki wasunnaɓe a hokki palang pawatila a hokki karantaba to a hokki karantaba a hokki karantaba duuto koto e lamen koto ɓe fof laamu ma ɗum hokki ɗumen pawatila hikka his excellency ko golluɗa ko CRR noɗi tundule kulle demal sa laari sangule tabanani karantaba toro cenga e wolof ɓiye fof gaadinaji kesi pul gon toon ɗi ganduɗa ɗi 90% joni han ɗi kantine yimɓe mo gaadin kutollete meliyalon ko 90% sambiɗo futara gaadin gonɗo o kunding memɓe kunting on ɗon paari teɓe golla toon gaadinaji gonɗi ɗi lamen ko ɗo he jamaɗi he soto koye melɓe lamin ko ɗo jamali amin soto ɗin fof ko laamu ma ɗum watta ɗumen support wolɓe ilaman sakundale his excellency ndu tundu ko joguiɓe nayyi kewɗi min tundomu ni si tiyol aɗa ɗumen asani ɗo ɓe jarnata nayyi ce tatina ɗo ɗiɗo ce e leyɗele ɗiɗi ganduɗa ɗo nayyi jarnetena toon sate sabaɓe yim banque fulo kam ni solu minduɗa ɓoholo itele a siya ndawen ko an asani ɓe on bohol ndawen itele o bohol jalal samba aɗa ɗume waɗani on Yalal Samba e raneeru wolof ɗiɗo boholji fof no huppa ndiyam hannde kono seefu ñaani o wi nayi maɓɓe ɗi ɓuri heew boholji ɗi a ɓagi bohol keso pour o ase saare malaw mo ngannduɗaa o yaltinat 40,000 litres ñannde fof pour yarnugol nayi pour ciif inata bohol kutota yaalonde saare malaw mais yaalon ko a siyata litres 40,000 wuli tan naani litres o mais yaalon ko alala luwo ɗum ko kawo jiyole bon pour ɓeyan laminduɗa on ɗon watte saare malaw ako woleɓina kera saare malaw excellency ko golluɗa ko sengo demal he ñaani he saame ɗum ɗon si wiyama no honde fof yaaɗo ha janggo yo excellency yemin ke ñaaninin saame naka e wofo ama ɓe fo fan mta fan sidol fonode i sa fojam fo sama mino andi jenggi alon suwo kuuta kono woodi leɓɗo ɗo o haali kulle carte ɗe ako moɗoɗiyamuta jam mais kartolla o wi wattu goɗɗo si élection foti ɓe palte ar weddo kono ɓe keɓata moto pour ngara weddagol ako tumoɗol ndi carte fayo siida aka kolya doluma pour ka moto soɗo taɗuɗa jampata pour kata carte o min noon mi ñaagoto on hunde wotere aka keɓa danira kukilinda tampere ñalande wotere lumkinin ɓata tampere ñalande wotere a tegdirta ɗum e daɗere duuɓi jowi si a aami ɓangol teppere ma nde teppa beddanoɗa président Barrow kala mo ganduɗa ka guiɗo his excellency président Barrow wota jooɗo paɗa moto pour moto aran ma beddoɗa harte maɗe kala ñane woni ñanale élection immo subaka law dawa beddanoɗa président Barrow hay sika yahat kilométre ji capantati teppere ma nde yimɓe ɓe mbaddeten ɓe ɓe mbakkili teppugol kilométre ji capanɗe joyi pour ɓe beddoyo boxiji mumen maire to
si enen en jooɗima pour président Barrow addani moto ɓeddoyagol carte mbiyen en gimmoɗa galleji men en ɓeddoyɗen carte nintel ɗum ko mbe siilale ne président oma moto naate gada carte o fayi ñande on wonani ɗon ñande on beddanaki président Barrow carte Allah suuru Allah dandu en ɓagal luus ñalowma tendeng enen luyno enen ɗaɓɓita président Barrow awdu billahi mina seytan almum gambiya tan kala woɗa ni lummen alman carte o fayaye fongan koma fele maaje si tribunal lampota nkatañine nden mi andu si waktu politique foti gaƴade ɗe ɓuranni yaaj kono atkugol carte no ara ɓoyta lebbi danta yeeso ɗo kala mo ganduɗa ko ano ɗo e ndi leydi a ala kartal ma ano andino ko kartal ma ngal majji gimmoɗa jiiɗa e chef o e alkali o keɓa kartal kesal ɓiɓɓe meɗen gonɓe ɓe frontiére musidal gongal ngal frontiére gadde ɗumen gokkon ɗumen carte fandinde on laaɓi ko ɓiɓɓe Gambia haysi ɓe gonani Gambia haysi ko Casamance ɓe goni haysi ko Sénégal ɓe goni siko ɓiɓɓe ndiɗo leydi okke ɗumen kaydi gokke ɗumen carte ɓe ɓeɗano président Adama Barrow on jarama ñoo jox kàddu gi ki nga xam ne mooy kilifa réew mi waaye li ñoo wax rek mooy liggéey yokkute gi ngeen déggee waxkat yëpp wax ko fi ban njëriñ la amal doomi aadama di doomi réew mi loolu dafa am solo pour ñu bàyyi ko xel soo déggee yoon dafa am njëriñ lu tax mu am njëriñ mooy dem si lopitaan yi mooy dem si marché yi mooy dem si school yi kon yoon am na njëriñ kon nag ñu bàyyi xel li nga xam ne mooy liggéey yokkute yi ne doom aadama bu nekk si biir réew mi fii danga ci am aaxa pour ici yokkute si biir réew mi su nguur defee lii yow it am na wàlla goo ci mun a def kon ñu bàyyi xel si loolu ci naka la ñoo toppatee li ñu nguur ñi di isil pour ñu njëriñoo ko si suñ tunday si kaw loolu maa ngi oo ki nga xam ne mooy His Excellency président Adama Barrow mu ñëw waxtaan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin His Excellency mu ne sant na Yàlla ci tur bu tedd bi muy alhamdulillahi rabbil alamin ñetti yoon miɗo salmina gouverneur miɗo salmina deputy gouverneur miɗo salmina ɓe o liggotoɓe fof dina mu ne mu ngi sant gouverneur mu ngi sant deputy gouverneur ak ñi muy liggéey ak yëpp miɗo salmina alkali Saare e almami Saare e alkali ɓe hawruɓe ɗo ɓe fof miɗo salmina e fof mu ne alkali bu dëkk bi ak almaam bu dëkk bi ak almaami ak alkali tundu yi fi daje yëpp mu ngi leen di nuyu seefuli ɗi fof kawruɓe ɗo ɓe miɗo salmina fof seefiijo ɗi fi nekk yëpp mu ngi leen di nuyu député mon leydi o miɗo salmina mbo mu ne suñu député rew mi mu ngi koy nuyu yimɓe Saare ɓe ɗo he tundu ndu fof saame hege ñaani miɗo salmina on waa dëkk bi ak tundu bi yëpp saame ba ñaani mu ngi leen di nuyu debbo e gorko cukoy helen mawgel min calmini fof muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag mu ngi leen di nuyu yéen yëpp miɗen calmina on salminabo ɓe gandanɗa miɗen kolla on weltare amen mu ne nuyoo bi nuyoo bu tedd la nuyoo boo xam ne ci xolam la ko jëlee muy nuyoo mbégte ko hoɗum waɗi men belti mu ne li tax ñu kontaan no jaɓɓo mon ngo moƴƴi on jalti no poɗɗon yaltirde jengi kono hay joni oɗon ɗo oɗon ketti machallah kontaan na ci dalal bi ngeen ko dalal ni ngeen génne kontaan na ci te guddi na waaye ba léegi yéen a ngi toog di ko xaar politicien ɓe wonɓe ɗo ɓe mu ne politicien yi ci ne miɗe salmina ɓe fof mu ngi leen di nuyu ñoom yëpp salmina noon regional chairman mu ngi nuyu nag regional chairman e regional chairman ji gonɗi ɗo ɗi fof parti ji ɗi men gondi ɗi fof miɗo salmina ɓe ak yeneen regional chairman yi nga xam ne mu ngi ànd ak ñoom ba constituency chairman yi women mobilise ɓe fof wonɓe ɗo ɓe sukaɓe campagne managers fof miɗo salmina ɓe mu ne women mobilise si fi nekk yëpp region ɗo woot ak campagne managers yi mu ngi leen di nuyu min noon délégation mawɗo miɗo yaari ɗo e ministre ɓe am miɗo ardi e ministre ɓe am mu ne moom nag délégation am bi mu ngi ci ànd ak ay ministre mi miɗo yaada he liggotoɓe laamu ɓe
mu ci ànd ak ay ñii liggéey ci biir nguur teeriɓe am he musidɓe am ay xaritam ak ay mbokkam e fof ɓeɗi he laawol mino salmina ɓe fof ak ñooñu ñëpp ñi mu àndal ci yoon bi mu leen di nuyu min noon haala am juutataɗo hannde mu ne tey waxam du fi bëri de mi sikku haala fotaka haalede ka fof haalama haalaaɓi mu ne lim du war a wax mbaa wax lim du war a wax yëpp won seeɗa rek ko ɓeydanmi heen mu ne tuuti rek la ci bugg a yokku kono ɗo he mi woɗɗude e haala ka mu ne waaye balaa mu ci yokku muy sori ci wax bi chef mon ɗo mi noddunomo jooni jooni ɓooyaani mu ne suñ chef bi wona ko sànq rek yàggul mbimomi mi weltima e meeting mon ɗo mi weltima e haalaji mon ɗi mu ne ko ne kontaan naa si seen meeting bi te kontaan seen wax bi min ɓe mi okki on ambulance keso jooni ambulance o arambo woy ha jamagel machallah ay waay bu mag moo mën a yëngal doxe yi mu ne nee na ko may naa leen ambulance bu bees léegi mu ambulance bi fekk si machallah minen men kalta ko men mbaɗat wallahi mu ne moom du wax lu dul def haala ka mu ne wax bi heewani nafa mu ne ko golle ɗe mbaɗi nafa wax bi amul njëriñ mooy déglu mu ne liggéey bi moo gën a am solo nden chef père men beltanima on mu ne ci père ba ñu ngi lay wax ne mi haaldi e ministre of health mu ne waxtaan nag ministre of health o addata o ambulance keso pul indi ambulance bu bees pul min naɓa ɗum jamma gen mu yóbbu ko jàmm de ko waɗi haalam ka kadi juttaɗo kadi mu ne soo gisee waxam bi du fi sori ñaani probléme moɗon miɗo andi ɗum mu ne yéen waa ñaani seen feebar de xam na ko machallah hay ko anndanɗa ko ñaw garowo he moɗon fof miɗo andi ɗum mu ne même feebar boo xam ne jomlu na waaye yéen suñu leen sax xam na ko ñaani hay koyɗi mon ɗi koyɗo toon ɗi miɗo andi wallahi mu ne bu ngeen géntee sax xam na ni soni génti mooy dëgg ko ɗum waɗi haala ka jutta ko golle ɗe mbaɗata joni jiyon mu ne moo tax waxtu du bëri liggéey bi mooy commencé mi haaldi e chef o joni mu ne waxtaan nag chef bi léegi mi haalani ministre am o wax na ministre am bi 2026 2026 foundation mo guidotomi wadde e nder Gambia he laawol ko ñaani ɗum watta ɗum noon min ɗon tigui mi arat ɗo mi waɗa ɗo foundation machallah foundation yuminde kadi si biir Gambia si biir 2026 yëpp ñaami la koy commencé temuy min mi yiɗa neɗɗo ñamande mum nanga kam ndeysaan bala famanda bogul kenn koo xam ne sa boor yërmande bi mu am yow mu am aku sa boor on ɓurta kam juutde ɓuron kan raɓɓidde mu ne ni men ko gën a gudd ba pare gan koo gat mi jaɓta ɗum ɗon loolu góor rek ko xam mu ne loolu du ko nangu ministre am o haaliɗo o wi ko kilométre 34 kono ko kilométre 54 mu ne ministre bi wax na fi fanweeri kilomètre ak ñeent waaye mu ngi leen di fàttali ne juróom fukki kilomètre ak ñeent la 54 ɗe ko laamu ngu waɗata ɗum nogas o ko World Bank waɗata ɗum ɗon mu ne fanweer ak ñeent bi nguur gee koy def ñaar fukk bi World Bank koy def ɗum noon kadi courant mon o mu ne tamit courant bii ngeen di jàmbat mi haaldi e ministre o mu ne waxtaan na ci ministre bi de ñaani ceeɗeɗi keewi mu ne ñaani dëkk yu bëri nañ de mi wimo ar joni mbolla cee goɗɗe e nder ñaani nee naa ko kaay léegi la yokk ci dëkk yooyu ɗe golle fof waɗat joni on jiya ɗum joni yii ngeen di gis léegi tey ngeen tekki seen bët jolfuɓe ɓe mbi mu ne olof yi nee na kuy door momum kuy saaga wallahi kuy door momum kuy saaga waaye ñune nag ñune kuy door di saaga momum ñen wallahi kuy door tamit di saaga allahu akbar ako surwan ko kaari mu nendir la baye bay wo nendir la pour fene la yaano bay pour fene la fana men ka nendiro ika pour fene ko ika yo maari no wolon to nyaa nden ñaaninaaɓe mbaɗe tek woto ñaanin kool aɓaari yaɓarla tekla kala garɗo ɗo haalani on haalaji kuntaŋeji momo naata jan ka kuma kense o jiimon ɗo ɗum albol hoto kettoɗe haala makko ka alkani lammoye ake sodore sabu ɓe garat ɓe mbiya wondema ka tun sina yaafo ko
président waɗi ɗo courant o waɗani ɗo courant président e courant ki jam ama ke jana wayno onon o laarani on onon o saɗaka on aka munta ko ama tel kalamuta a hakkilota tel kam ɗum wawta wonde hande Gambia wallahi wota keno labi Gambia kala jiɗɗo Gambia ko président Barrow ɓuurima yidde Gambia mo laftalim banko labi nte président Barrow ntele laftara e maari ɗum noon kadi Allah waɗi kam neɗɗo dowri kadi ako ɗum alanata kiiti ntemu santoto dinɓe fana min koye dowri jibinami te wuluɓenin santoto ko he dowri mawnumi ɗum kulutan men tegeere kala ko gandumi ko he dowru gandumi ɗum mewmen ndillon nataloñin santoto kala ko woni haaju mon ɗum mewmen ndimma Allah haajo kala ko woni sohla mon memma Allah suuɗo kala ko woni tampere mon memma Allah bada kala ko woni pawgal mon memma Allah sasa miɗo andi ɗum ngaɓelon wallahi ɗoloyɗen wallahi kala ko woni e nder maayo mune lunakiti mbir ɗo nodono andi ko woni toon mune jesim xam na ko de kala ko woni ka nder maayo mbolen lunati mbir ɗo nodano andi ɗum jesim xam na ko nden min ko min woni nodamoɗon mune kon nag ñin bu fekkee dekle moom mooy suñu jesim min noon ko min Mbaye Fall mune moom nag Mbaye Fall la mi andi janggi mune xam na bukkunde kono min komi général de mune waaye moom général la ay ɗo ha subaka mi tampata mune fii na suba moom di ko noon tampata jahon kono min mi tampata miɗo ɗo rek sonno rek ngeen dem waaye moom di sonn machallah onon kooli kam on gokki kam golle mune yena ko woolu santa ko mo liggéeyal le wallahi golle ɗe mi waɗat ɗe haa ɗe timma ha onon tigi beltoɗon wallahi dinaa def liggéey bi ba mat ba yéen ñii ngeen kontaan mi faala hay si mi iwi ɗo mu ne bëgg na moom même bu fi jógee ëllëg duuɓi temedere yeeso yal na yàgg nag téeméeri at ci kanam Gambia naaɓe cifo wonde ma président Barrow heɓino ɗo ɗo e Gambia ɗo Gambia mun a xam ne lii ñu ne nii His Excellency President Adam Barrow ɓayni mi wona on foundation développement e nder ndi leydi mu ne moom dina ni tegal foundation of yokkute boo xam ne ci biir réew mi ta kala garɗo ligge makko ɗe ko he dow ligge am ɗe pawoto keneen kuy ñëwaat électrique mo tali rek lay def de wallahi kala ko mbaɗanmi on he ɗi duuɓi jeetati mu ne ɗum lañde mun a defal si biir juróom-ñetti at yi wallahi ko tekkere nde dongal ngal arani tawon wallahi loolu tendi la yendi ñoogul ko tekkere dongal ngal arani tawon tendi ten gisagu nag waaye gisagu len yen bi de ɓe mbi jeddi noon mu ne buñ ne guddina nag jeddi ko he maayo weli mu ne bu dañ ne weddi la ci buntu dex la neexee ɓayri sa yeehi e maayo mu ne boo nekkee buntu dex sa wi ngabbu yalti boo ne tesit baa ngi nele mbiya hoto woni buñ ne anamu e mbiya muti nga ne nuuru na jeex na de andi ko ɗon fenani weeli waaw mu ne fen foofu la yombee kono courant ala politique waaye courant bi de mu ngi nene si courant o huɓɓi courant bi tàggat andete no huɓɓi billahi di nga xam si courant o ñifi bu fee andete no ñifi di nga xam ne fay na wallahi mooy dëgg ala politique mu ne loolu amul politique ko min waɗi promise Gambia naaɓe mu ne luy politique su waa Gambia kala gonɗo Gambia ku ne Gambia ku ne ɗo ha 2026 sino 2026 hay siko e ferlo gonɗa bu doon tani ci kaw ñaar go hay siko e ngayka gonɗa bu doon tani ci biir pax nga min jottinananma électricité courant ne nga fa yeggalal courant lii mooy dëgg on keɓat ɗum hoto keppe di ngeen ko am bu leen yaakaar mbaɗe doy doy mbaɗe seeɗa seeɗa danka danka lii la leen sant hay ligge galle a wawata ɗum liggade ñalade wotere kër sax munoo koo jeexal ci benn enen fof ko he galleji giwɗen yëpp ci ay kër lañ juddoo mi sikko ko min woni président leydi ndi mu ne foog naa ni man may njiitu réew hay joni galle am liggana toon ɗi ganduɗa ɗi mbaɗaka duggee suma kër am naa lu ma foog a liggéey ko aduna yaari noon aduna noon mooy demee noonu mbo yo he wattu muɗum mu ne ku ne ak sa wax kono kala gonɗo Gambia waaye ku ne Gambia ku ne ta ko yo haal hakkude ma he Allah bu fekkee da ngay wax rek sa diggante Gambia hanki he Gambia hande wona gotum démb Gambia ak teyam Gambia wallahi du benn ñaani hanki he ñaani hande wona gotum ñaani démb ak ñaani tey du benn te mu dégg ligge ɗe wona gotum mu ne liggéey duñ benn sengo laabi mu ne ci wàllum yoon ko golla ko meeɗaka gollede liñ fi liggéey musuñ ko liggéey e sengo agriculture boo demee ci wàllum mbay ko golla ko meeɗaka gollede liñ fa liggéey musuñ ko liggéey
e sengo kuranji ko golla ko meeɗa ka gollede ɗo e sengo école aji ko golla ko meeɗa ka gollede e sengo lopitanji ko golla ko meeɗa ka gollede e sengo ɓeydugol jobdi yimɓe ko ɓeyda ko meeɗa ka ɓeydede joni min gaddi machine aji ha machine aji tutoji maaro fof ngari e leydi machine garo hela maaro ɗum fof ari e leydi ndi machine bo xam ne moom la ñuy ne noflaay ñoom góob ko bàcc ko bees ko ci 20 minutes ñëw na ci hay hande mi yeehi Diawoyel mi tawi to machine kelowo tubaño mu ne tey dem na Diawoyel fekk fa machine boo xam ne mooy dammu mboq machallah nden mbaɗe doy mu ne kon nag nañ def ndànk jeehe ko toon mbaalo ɗon ɗaano ɗon dem leen ñibbi tëdd nelaw si on ngiɓi ɗo bu ngeen fi jógee hay siko esiraw ma kawruɗa bu doon tene sa goro la wimo président Barrow wi ne ko président Barrow nee na doo rus wallahi garab bu la sudul du la may kenn te muy dégg min miɗo hooli wondema moom wóolu na ne Allah hocci kam pour mi ara mi wona Mbaye Fall Gambia naaɓe pour mi liggano on kala ko paala ɗon mi wawa on waɗande miɗo ñaagui Allah noon mo okka kam ɗen doole okka kam ɗen feere okka kam on anniye mi liggano ko gandanɗa o mbawta kam yejinde ha Budufal wutta on metta kam yeyit mu ne yéen naqoto leen a dimbale saame noon mu ne nag saame yéen saame de mbiɗa anndi min mbaɗi toon ko heewi noon kadi saame de wax dëgg yàlla def nañ fa lu bëri saame kay hannde mu ne saame kay tey ko kamɓe jogani ñamande président Barrow min mi joganaaki ɓe ñamande waa saame wóor na leen ne tey bu doon bor yéen a yore président Barrow bor ko ngollumi saame ko mi gollaani ɗum jimara mu ne man li ma liggéey saame jimara bi sama dëkk sax liggéey ko ngollumi saame ko mi gollaani ɗum e conséquence goɗɗo mu ne li ma def saame amul benn conséquence mi golli toon laabi mi golli toon kurangeji mi golli toon ndiyam fof kala golle iskulaji fof mi golli def naa fa school def naa fa courant def naa fa yoon lépp loo xam ne yokkute la def naa ko saame hay baba am tigi saare makko nde ala école joni mi diidi toon école miɗo darnana mo école allahu akbar suma papa ji sax jëkkam amutoon school waaye tey maa koy yokkale school yu fa nekk mi yurmo mama mbo school ala toon classe ji ala toon o wawa ɗum wadde kono min komi ɓiɗɗo makko miɗo ɗaɓɓa duwa o mbimi mi wiya mi waɗoɗa to école kadi mi walle ɗon mi ɗaɓɓoɗa ɗon duwa o mu ne yërëm na bayji wallahi te muy dégg mu ne ko dëkk bi amul school dinaa ñëw defal la school amul lenn lu ma sakku ci yow mooy nga ñaanal ma ñaanal réew mi joni mbo wawani wadde hay classroom goto he saare makko on ko hono wawi wadde ko munuta tabaxal school an classroom munoo def foofu courant kan la mun a dimbali on ɗon o gayni fereen gayni kooku pare na watte na liggéey wallahi o gayni wallahi pare na te muy dégg minen sukaɓe mu ne ñun ndaw yi nag ko minen continta ñun ñooy continuer UDP metta lamade ndi leydi mu ne UDP du salla andi min ko toon gonnomi mu ne moom foofu la nekkoon duwa mo ɓe ɗaɓɓuno fof he duuɗi nogas ñaan yim doon ut yëpp ci ñaar fukki on duwa fof koye président Barrow jaabi ñaan yooyu yëpp ci moom la nangu wallahi a heeɓi laamu noon a geddi laamu mu ne nga amal sa bopp nguur ba pare nga sànni nguur gasi laamu ma gasi jeex na sa nguur jeex na ko keɓɗa ko ɗum keɓɗa ko ɗon artike makko haali am yalla baaxee neɗɗo noon o wawata forsude artike maɗa mu ne kenn du mën a force worsëgam hikka noon opposition ni heewi mu ne ren nag opposition yi bëri yontere wo yontere parti goɗɗo immo mu ne boo déggee bés bu waay bu ne am parti kono ɓe fof ko yimɓe ɓe gandanɗa ɓe cuusano waaye ñii yëpp dañ nekkoon ñoo xam ne ta président Jammeh no ɗo ɓe cuusa bi fi Jammeh nekkee ñemewuñ kamɓe fof ɓe cuuɗi ñoom yëpp ñu nopputu kono joni ɓe gandi wondema démocratie ari waaye léegi xam nañ ne his excellence tabaxal nañu démocratie hay opposition ɓe gandi wondema démocratie ari Gambia wallahi ñoom opposition yi ñoo gën a xam ne ko ɗum waɗi kamɓe fof joni ɓe cuusi joni moo tax ñoom yëpp léegi ñu ñimee ɓe mbawa yaltude ɓe mbi ɓe ɗaɓɓa leydi ndi ñu mun a génn ñu ne dañuy ut réew mi kono won noon ko mbinomi mitin jawtuɗo ɗo mu ne am na lu mu waxoon ci benn mitin bu weesu mbimi cukayel tokosel mu ne xale bu ndaw on anda mbarode kooku xamul gaynde de kono Baba
suka o waaye bàyyi xale on ɗo andi Barrow ko koo xam ngay kamɓe ɓe gandi président Barrow ñooñu xam nañ président Barrow kono noon 2026 woɗɗani mu ne 2026 soretul miɗa andi mu ne moom xam na golle ɗe mbatto Gambia watta 2026 liggéey yi Gambia war a am 2026 miɗa hooli ɗum mu ne mu ngi ko wóolu nden Saame naaɓe mu ne waa Saame ñaani naaɓe waa ñaani jengi guddina kono men beltima kontaan nañ min belti e jaɓɓo he kontaan nañ ci ndaje min belti no jaltirɗon kadi kontaan nañ ci ni ngeen ke haalaji kalaɗi ɗi kadi min beltima hen kontaan yi tamit neex nañ kontaan kala ko kalɗon ɗo foof windama mbooleem li ngeen fi joxe wax bind nañ ko inchallahu so min jottima Banjul inchallah bu ñu yeggee Banjul so min jottima Banjul bu ñu yeggee Banjul kala ko fota gollede joni gollede joni mbooleem luñ fi war a def rek kala ko gollete janggo ɗum kadi gollede janggo luñ ci war a def ëllëg dinañ ko minen hona cakan addi men e ndi leydi min amul caaxaan indiwñi on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe on jarama ko jokkuɗon men kon ko ɗum ɗo min heɓanno on meeting joobe noon haray meɗen yetta fof jokkoɓe fulɓe tv haray waɗe subscribe waɗon like min waɗɗe hay hunde noon sina mi yetta team an on fof fulɓe tv mi yejjitani noon Samba Guiladio Mbaalo wonɗo France kono fewno ɗo mo jooɗi ɗo mo annduɗa ko guiɗo NPP haray on jarama ko jokkuɗon men kon jokke men tan no ɓen heɓiri programme ji ɗin fof min wawa on addande wawan darde nder fulɓe tv haray komin musidɗo on kadi joto Diallo on jarama ko jokkuɗon men kon